waka wode ne hwe agya mo ne so ba ya woda tena misuro ni pa na yesho akoda no ewo be ma ne ho so ahunu enti no se wode wo ho be ma no mfa wo ho emma no wo ne ho obeto ma mbia di wonya hwe se eduru ba bi na wo so wa fe ne nuoma wone wo yo ntie ne because so what ma say on say akra ne ni wo ho na wo kwaji sika wa kan chro say mame no na asa mama sika akwhwa akra no we di akra ne wo ono ankasa eho enti se woni ni do woni na na obedi dia ma akra ne bia di enti onyi ni setre bia na won so lumba bo ne nyom me ka kai nu me bi ma me dan no na ado ho ko e ba sho da bi nya ne hu do ntia la nya de wo ye mame enti na me ko no me ba ne hu do ntia na me ko ya na ma fe me ba no me hu 2 weeks kra me nti na me ba ne nti wo no sa ti me hwe kwa akwa na be fe no wo so wo me ge wo ye ho akwa na nti e kwa bebre so ta fofo o man sin akwa ko didi ho a ma bi ho na nka enje se wo ko ho ti me te sara na me ho mete ana me se me ko sa me ko tena ko hwe akwa na ne life no so ne me life no enhia biem ti se me no misua adwuma no se me ho se me kra madam na me ko se me ko hwe me ba me kra na me ko sara na ka me ho ko ma no na me hu me ba se me ba ne ye okay no ho ye se wa fa ho ama na o ma wu o ma mi hu no eno ne point no sa se me ko okra na me ka se bia me mpena o ti mi jire me dentene adako wo yim tete me ho ntade nyina Akoma o ma me ma ne na o me hwa akra ti mi hu akwa ne wie no so hu na ma me no nai na me se na de mi ntimi no na wo yire me tete me ho ntade mu nya esa no da esa ne me dai nti wi atade be na wo yire atare man sha atare oko atonsu market won ko pata na me share ansa na me mitima ba me fie seriously amaba wafo was like seriously woni na jai no a ukwohwe wo ba no a woni wa na o ma wu hu na kwada no wafo se watete watade wafo tete me ho ntade nyina da ti me hwa na fe ni ma bre na fe me go me ho ma no ye do beje asana no ho to no obi na okoto atade obi na okoto atade be se jere se kafa FM 87.9 woni na tie no wo se bibia ye bokọ de ana bibi woni so like enu ne ba ma ne ye krakra because I can't think far me de me hu nze bibi na wono so because o ma woti me dwupre kope wa ba no ma o kasa ho mpacho o kasa ho mpacho ba se tu bo wa sa adane ni pa foforo ti minim so obi na control no dia me minim na bra bonde wa SIA so wa sheda nso na ya no woti me ye no ho saa na me amintimi hu ti se ye nya akoso bonzu bigi no e wa ha obi wo ebi num wo akoma manu nti na baba wa we ye o se awrade makoma me di beko wu ana ebi num wo sa akoma no e wo ho dru bra wo jiwa wojo 87.9 Kumasi adwome kama ekwa se na nim se me wo bia no e se nyame ayade mo a nyame ayade enti but me de na mentwetwe nsekan en fa yo tare nkrofo ho but me so me bufu ama yese mintim ni okokofa akomoda kra begina manim oba ye de mehwe no amen me smiling pon masere pastor Julius afi na ni a kire me mate se yakọ nyaminti so no but yehwe woni akwasi mbonsubiji etna Akoma FM 87.9 Kumasi wo ma on person ka na nkonanka be ma bi mpo enfena ni hu o ya nice girl enso adan na wantimi ans wan fa odo na odo no entimi ansesa no me pa cho no obi a wo sesa na enye yi ana first no na bufuo no e boro so on fa won se wo ye panyini on fa se wo ya akoda ne bufuo betre ne nsa wo so oh aha na bufuo ntifia watimi kura na busuafo nyina apon wana na mu nyina mpene ni mahwe wo ye na nakro abajo po ma si ba mo wana na ni efra na maame ndo de ye no ntifia ho no bia mpene ni akura mu panyini so mu no for obi a ye fene se obi nkana sem chada bodam shada bodam sa nsu ma ne ye aha nto obi ku akwa was ko se bonsu bigi fie na wura no hwe ye ndo ba obedi udem ti buku message be like there obi en makosi bonsu e se woda na wutumi da yie hwam nkoro mo da na ho because mesro me da kura me na se woni ni nya problem be like woni ni nya akasa wutumi da wo yem hyehye me na last be kura de bokro me bi na me hyane dem na me ni nya akasa wo kan me ne me ba ni sia bontene ya da bonte ma de chen dan ya yensi wiye o kai se me ne bufuo no nyanto ne yem no kai esi abontene ti me so me hwa o kan o mu fi ato fence wo fa ho
o kan pie abantin se no roku gate no kwadaye ti bi so me hwa dan ya obi nsi nwe me ba ne ye hyenchen ne wa mie pono da wo se ne buafu 30 bema bako ya wawade wo mpanafo mako 30 adan wo ya hwan asefo ni bia ene mu amonka na asefo no mu amonka wo bible mu menkoka no manya asem ha Akoma 87.9 FM ene wukriada Akoma mu nsam dwumade no ene so ya de tuwa mo fie mo muntokro ade muntwo no mu madwuma mu office o anne yabo ade awura mu eno nti bomode ana eka ye ho na efa waso FM yen ene wie na won so contribute Akoma mu nsam dwumade no eso meden ade Maa Akos na dwumade yi dwuada kwesi fiada uhwe bia na Akoma Onua TV na Urabi 1 TV na Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 adawro mani de kwan so Facebook no bomodia na share my Akoma FM 87.9 stars no so masters no ensu ma no ensu sa na bibia entumi enye kama emfa emaye na share YouTube no so emaye Akoma 879 bomodia na subscribe Mia bell no so ebra so ha ubenya notification no na jese won so wawo so no wona tiko na fe ama obi anso etumi enya bi ahwe wo ka ho bia ebema program yi etumi aye household name ewo Ashanti region, Greater Accra region, Western region, Upper West, Eastern Central na afe onyame enimonyam no etumi adedi enu nti ewia bomodia na ekaya 87.9 bomodia na ehye minim se wodo yen sunti na brebia no oba Facebook na YouTube odi wo data eba behwe Maa Akos menya adwuma obia nya adwuma mbotom na menya adwuma obi botom me hu donti ni metim hu donti na brebia no mo use mo data e de hwe ye nyame enhamo Nana Henry Ochre Alizo wa anniversary follower was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma mu nsam, keep sharing mon share my S1 John Labaji or say Ma please, this is the story going to continue. Ma, please, is this story going to continue? Akoma FM 87.9. Labaji so my more stars. Soon, I mean, so Papa Christy was say happy birthday to me. I thank God for adding another year to my age. Hooray! Why a milestone follower, Papa Christy no, and on an anniversary follower, and so so what Janet or your anniversary follower was a Wednesday day edition no kwasem sanso ena mas babatu was a good evening to everyone nyaminsho anniversary follower bako abefebonale listowo was watching you live from Antwerp Adesina and I really love this program nyame ensho milestone follower Patricia Goji was a good day everyone anniversary follower Sewa Janet wa Maya more stars Nana Kweku Dave on also Amaya more stars on also your milestone follower and Whiskey Badaz or say we are here again. Oh, good afternoon to everyone. Good afternoon to you, Nicholas Amori Dakuha, Solomon Kwabna Efa Ewaha, Minya Babna Jenwaha, Francis Weja Eta to Samitro Nipa, Ma Rose Munina was so any not Bobo. Akoma FM 87.9 3 pig Gallic Mesa Banafe Grofine, Emojadro Wanum, and I saw your first story no na at the Pie Information Center, Wokuchia Fetia. Big Love Radio Spain, Otaiba Radio Modern Ghana, USA, OPD Radio GH UK, Free FM 97.5, Manager Dachi Hene, one more Ebim Waterchiman, Asopa Online Radio, and also our Asafu Pokuska Palace, our France. Yanko, Nafe Yani, and first story no, and Konkodi and Komo, and Nibraba. Na Oba, Kokose you. Ana kwakwa ngrongo memo hewie mako mpacha mejoso na pomti sen mpacha boko boko banya boko sa anya boko sa sabre ya kraketu ada na so na chese sam no modu pa me boa mpacha wo ba ha wada ha na sai ni mpacha na ka 3 days enne ka ho 3 days mpacha ansa na edru wo so mpacha ene ya sam enti wada ha 3 days ansa na edru wo so ide fa ho ani bre ni nyina ahyem na kasa ni bre so emeyenko wodin
Pacha fe ma abna. Ufri Me free Santo. Santo no way. Accra. E wakra. Me pacha. Okay. Yenkwen. Ma ko pacha ewie me nam. Me ni asumje, ni yan se maware. Me ni me ku neti. Ni brother si sorry, ni nche na ye kwa sorry. But ye o na me se me ku ni sister no so waware, oni ni ku neti. To bo asen kasa ntentem yenti asem ne yi. Okay, sister bi wo hon mo waware, oni ni ku neti. Ono so ma o 3. Ba me se me ku ni twimpna. Ana me ko bo me ku peni a oye sofo na mane. Me bo na me no so kam o chama no boy se me kama no tum na. Enya sa na se ma me nya san se ge na ware. Me so me forgot ye. Eche no still me kunu ni gan no mo wo ho no mo anti nkomo bia on bob me kunu Samson nkomo bia on bob bia egu recorder no so ti me so me hu sa na me fa fo no ko bo recorder che gan no kunu afere me kunu pe no mo nyina mo bu afu se denti na me yesa da bi tobo asem no menti ni ye tobo yi ni one ba bia wo hia ba ma no abrabo a woni ne boy ye ansa no wo kwa akopie mu wa sorry dem ho ene obi akwatwempena yanko Mishiano na ete ajinga no hona mishiano hona edi mon komo sa no ewo mana nyise beba ye meni wo first born ono po afa na onya 2.5 year ye wo musa na misa be nyise second one no 1.5 year asa we so ba meni fa we nyise no na niam nkoye na omo pia me se me nko mi krom ba fa me se me nko sa na me de wo ye me wo ye so ni sister be hwe me for 2 weeks na odi nko amko ye anche bia na osa di omo ba ye yo wana fede kwa amuta masisa ombeko school na ni sisa se o pesa on fa munko na munko tene ni chenko school na me ka chen se dabi nko amosusa nti nka amontina me chen na munko school me chen me kunu si dabi pesa ni sisa fa kwa munko e o mwana nti by 4 ni sisa fa kwa muso munko ofaka na me so me fa moto chase nu yankwa na o fa moto chase ofaka ana me ka che se mani fa kwa by force me kunu so mu gina wana ni stand so fa kwa moko enti kanu tu na ka che me kunu se kanu tu na me kunu jam mu ana me so me fa moto chase nu me ko hu na me stop driver no ma me se ma driver no ngina e ma driver no ngina pa driver na jira lucky yokodu gate no bi so obesi na police for na me tie me free police na mo ba e na mo ni si fa na yoko ka se no ho na mo se ma me e yo bi ba o fa ne ba na se en fa ne ba jani ba ma no enti ho no mo jimi mama me no mo ba fi me o fi around 3 e na commander ne free me me ko na me kunu wo ho me ni ma se ma ono me kunu kan mo na commander say me fa nkwara ma ni sister me kunu sister no fa nkwara mo ko na me ka chen fa wo ma no tobo asem no kan ntentem sa utwi no monte enti sa wo san kan ntentem a ye ntehwe why aha enti commander ne kan say o say me fa nkwara ma me kunu sister no fa mo ko enye sa se nkwara ma nko school na so munyi bedane amro besa o baba be chi me first ana me ka jani se me kunu so oni scouting kwa mbe ko so right me wo kakra me de me ma be ko school me kunu se dabi chinchini na me fa kwa ma ni sister na me so me ko tina me kron for 4 months so be ba be fa me se me nko enti me nko sa na command ka cha me kunu se tam na so na se me kunu so de be ko na se me nko a ombra obe chiro later man no command se obe chiro me say yes emra wo Ghana ha man ka hwe na ye pie ko fie ba me beri ve na me ti ase na me fa me auntie na me auntie say sadia ye fa ko hajo bebe amoko awore fo ase ye de ko ye na ye fra me kuna no so ba ye na ye ka chen say be ma dent na o man mo ko school o say oni sika ti ye kika na maka chen say on sorry from no be school no fa kwa mutu god kwa mutu school me so me ho ba hi me kita baby no say na wonu so hajo no enye fa ye sa me so me titi mo si yo wati ma ye from bedu fie no 2 weeks me hu me kunu on the day of you so on frère me hu baba me ho so no wakopie o mi krom onu ni sister ne ko e omo ba no omo di minu abaye se omo di minu anu ba se minu anu so ba minu anu se me papa se me bra ejam papa na to me safra me to me ka se me nko me ko e na ye di asem ko to me kunu so rent na asa enti me ntina me krom kakra afa na oba be pesika na rent dan na me mama say waka de enche na be fa oyere na okoye ba me so me tena sa me hwe ade na say na me kunu keka kono emboa me na me ka che mama papa say okay me ba be hwe say ampa ma me kono tare mionu me ne me kwa tare mionu me na me hye bag mu because ka che me say ye kwa kokasa na ya saba ba ye kodu ye no ka asem no na masa ya ba yes ye kodu ye no wachija wasisa na no me see you say sadia ma me bra na me be yi me tare bi na me sa me jimbra na ye be tena twa tama ba be fa ye I want mommy to say girl na no mpana no ono so wa packing ni na mafinu kun de say on ware ni biom e na me ko do
say mentina ho ye ka asem ne wo mebusa fo ye go wura dem no o ka chan say de no wa jam ya say wa jam esi wa no mako omo fro no Saturday be 3 omba do Sunday anopa enti mi so mi sim Sunday anopa mbedu anwume na say mi wura dem a carpet pink kwampo ni dem ho mi kuna paki bibia free dem ho say me ne me ma ye ni bebia ye beda aha na mi besi aha na mi ba na me ni me ba ye da ni ye bedu kwampo ye dia ma ye mako mo abo ma me ni bebia akọ na say ke me ba 1.5 year kwa no ndu bebia ye mo ja kwa no say free mi say mako mi say mo na ji akra na free ni sister na ji akwa na free mi say mo fa kwa no ma me na wo twa baabi eja baabi a wo kunu no asori okoye okofa eyi wo ho ni na wo twa eja no aba be si akire okofa ga no mi hu ya na me ka che me ku pani ono sisi me forget ni amika no enim sa me so me forget ye but still omo bon komo still komo na omo bon nyina nkomo na omo di nyina amiku no omo kasa nyina amiku na da ti recorder so nti me so me fa record na me ko bo chere ga no kunu ahwana mi kunu say me pese me kunu mama ne life ay danger say gan kunu fa dia na so bobo ni tina so wusisi a me na maye enti say say dia on timi na me kunu sisa ka tell me say me ma tina say na ma horo mase say be ma kosu mani ma horo mase na me da ye aduane ama nu nuane di say dia ati wo wase anu aduane ma hwan di me kunu sisa na ka tell me say me ma tina say na ma horo mase na me da ye aduane ama nu nuane di enti na nuane ko ye me hwa di enti say dia tu onu nuane me o Yesu din back to the sender na me ka tell say ma ofufuru na oba be hwe ati si o na odumi kom o so oba ye de be ya oba o say wa chumo Yesu di na me say awodo ya me ne de e ya wode hona mo sorry ko enti ma ko se de me say asori na wo kunu no ko ye okofa mpena wo mu ne de si ye no enu watwa agye wo nkan okofa mpena no me hu kan ye dan wo ko asori dem okofa mpena me ne first na yeta jinga no to yetu ko santo ho no mu yetu ko santo no mu ni brother ben ye enti ho na me ne ko asori enti wura asori dem no anche bia na me so ne gene na enti na me kuna kasa ka chem say ono gene no mpe no but okotina ho no ma gene no na odi ne ho hyehye no gene no de sa na obenya gene number no gene na no ya na onya ne number ene me no ka say ono gene no ka kware Maa Akos ebra wo hu se wo kunu ene gene no atwe mpena no edie na wo ye ni amitumi ene se me so me fa record no ko bo kire gene no kunu edie na wo hu se ukunu no ene gene twempana wo story no metio enti ne se wan ka ne yi a mesen ababa ni ama me hu se gene no me kunu twempana no that was early morning na me da ho no mo me kunu so ti ho no mo na ofa ni phone frɛ gene no hello baby ene wan ko chi o si da bi fine there me so man ko djuma sese hu to me ba na me so a chese wan ko djuma o ge o ne chupa o ne so okunu right dan tokwa ma me ni giri ho na me fa phone frɛ ne brother say me frɛ o me ne se gene okunu ho no me twa so but still come on ne gani di ne gani pictures no edie na ne ukru phone so go tie ye no komo be na no mu di pictures be na ne guso come on pictures na eguso no Maa Akos gani no ni fo go say e na atare tie tie so fo ni fie tare shot na o she na ha ne sira no yina go say na me kuna atwa ni picture e be wi no kita phone say o ye ko na me pictures bebre e na recorder no komo amobo no gani say according to gani no okache me kunu se me kunu nya abotre ma na nka Easter na etwemu no na nka odi ne nkora mo ko mo krom ne kunu akasem bia kire ne se una wono na ere so na so owu a ono ni se ma be fa no enti okoko gina sasem no na odi ajai no kunu ana me kunu se ho de pati ase obenya yes obenya abotre ma no mom asem bi o ha na obisa me kunu se like otumi ye bibi sa like se na ono genu kunu obetumi ye bibi agenzi ni kunu sa because ni kunu ko ejuma obebe okonya affect wo ni bememu enti otumi ne ndaiye enti okofa anointing oil e wo sofo no fie ene nchini na okọ bompa e ma nukunu ansa na nukunu ne ho tumi ton kaka enti na obisa mi kunu se o debi o se ko ejuma nti ejuma na okọ e no asa wanya afeshi wo ho no montu mi aye kro yes aye kro tumi ne nda enti na obisa mi kunu se like e ono na okọ e bibie tie ni kunu na aha ama ni kunu no be ma no aye sana ana mi kunu ka chen se nyama bi o ya mfa nsusu mi ene de da bi manye ho nti ho no akwase nkasakasa ba mutano no ka chen se o sesa de mate e ya se na mi bisa o me do nti na mi bisa na ka me ndo a na ka mi bisa o sasem wi ne mate na mi kunu ka chen se afa na o ma ba ejuma nti o frefe na ejuma ye fo na o ma be hia nti enwumre no o ba ba komo na o mohu ana ma o mbetu na ka chen se I love you me to I love you ho na ka on ka tie na me so mi fa fo ko board ko na kire again no kunu na brand do say na wo kunu ka kire again say I love you
Meeting it twice. So or love again, no? Yes, meeting it twice. Say I love you too. Yes, meeting it. And was saying a bear na catch us I love you. First one or the phone is in charge. And Predu was saying the woo kunu or what catch will be this I love you, no? And Predu was saying what kind I love you, ni actually war. I need them to be found. What can be actually? If you say you come me chrome, I don't have a jammy, no, so say like on person obey jammy, but I quite say me maintain as here. I don't know, so I'm missing and it's a so me January. Pa na mo fa moto ko e. Oso won tina se sen. Like say na oni ge ni kasa o kan oni ge ni kasa no na me de bufuo na me akwa say ntokwa na ade. Ebra wo hunu like girl no naked pictures ni ade e wo kunu phone no so no. Wo fa wo kunu phone no na de call girl no kunu fie. Edi ko kire no anasa kwan be so na fa so. Yes, me too. All the phone is charge. Also ko sebe o ko toilet aba. To me too phone no. E na me de ko ge no kunu. Me ko na ge no kunu wa adwuma mu. Te ho na me de ko kire no. Te ono so fa phone no. E na o de ko so phone nchen. Enti e ba ne sa no o twen recorder no de gu mi phone so. E na o ji mi phone de ko me kunu peni o so phone ho. E na ko bo kire no. Afa de ho na mu nyina bu kotoje ge no kunu ka kire mo. So o story no. Ho na mu nyina be bu kotoje pa o ma acho. Won mo ne bu kotoje. Me kunu ene sofo no. Ene me kunu sister so wo ho no mo nte mo mi asa mo bu kotoje na mo po ge no kunu say o ma anye ne mo fa nche no. Enti according to ge no so mo ko wura dem na naju no. Ne so be pa na acho say wa anye ne o fa nche no. But still ne nyina no na me kunu tan me no ka say nyina no. Ge no wa packing na me fi no kunu de so on ware no. Me kunu say me ko tena me ko me ba no wa packing ne ma ye dem ne ma tare me hye me nyama nyina sinda na de wa packing ne nyina me ni baby o ta ko tena say ma ko. Na che say ukunu packing ne nyama ko. Mpacha. Ena again nso free ni kunu nchen. Also on ware ni kunu. Wono so on ware biem. Me pacha. Wuni baby a wukunu wo. Pacha dabi. Ena again nso ekunu ne so ono so nim baby a na yere ko. Me pacha. Hey. Nti sa na dwuna ade beche ma yakọ ekrom no. Me tumi na ko ge no kunu fie o. Na me ko bisan se ase we aban se ye be ne den. Nti on kasa kire ne ne area no me mpe. Na papa ne ka kire me se mi wo bibi ya na ahode a me so metumi akọ se me do me kuna ne metumi akọ di agye me kunu. Me ye. Na me ka kire se me ne hwie apart from Christo. Apart from Jesus me ne hwie na so you what. Like papa ne kasa na se ne kra awo wanyini. On sheda nyi yesa. Na bema no so ekọ asori ni bia na girl ni kunu no no so kọ asori ni bi me pacha na kọ asori ni bi girl ni kọ asori ni bi ni kunu no kọ bi wuwu kunu kọ bi e na wuwu kunu nua pani na asori no ye ne dia enti na wuwu kunu nua pani ne say woni musa ni nua no ye wuwu kunu ne girl ne twempra wan kan sa o se me ka kire no the first day me tell some na me kunu ni gen na kasa ofun so e na me frɛ me kunu pen say ni say na me kunu ni gen ni yo me kunu pen say me fo na yo no pasa ni me kunu na kasa na me ka che say uncle me ni mobile voice e na me ni be my voice ni pa na oni me kunu kasa so me ni voice right e ho no me da ni ntokwa ma me ni me fiti ho no mo wan frɛ fiti ho no mo wan frɛ me bio enti me frɛ me kuro mba ye no that was Sunday night ma ko about 10 ko about 11 me ni me ye ni bebe ebeda me ko no na me kunu apake bebe frɛ dem me fa me ma we na ye ko sofo no pa me sa akokɔ o se me ya me kunu ya we se me ba kuro na me se de bi me me cross border no na me frɛ no na o se me papa se me papa ya we na o se ono onim se me mesa to ni next ni fie ha bio ne mo me sorry nko enti me ba niam ni de o me ko ye firi no na ye firi no ka che me se me ko aka che se wa sesa ye niam ni bi akogu ni nua ni che enti me so me ko se mpa on fa me niam ni me ma me de na me se me jinko tena me krom oso me ka san na o sorry so ko na me ka che say uncle ada no say hey sorry for me fe ko ho na me ta me man me ko sere ma me bichi da ya de chi na me ne me ma tu ye na ba ha okay ye hwe ebro na ukunu ani wo bi di nkomo no wo suspect say eye lady no Emma wo frɛ ukunu nua pani no ye sofo sa wo bɔ na mane ye ene wo se ukunu enye oba no ne di nkomo na ye no sofo no me pacha me see that not say your oba na the loudspeaker the high speaker me ankasa me tie wo ukunu ni wo ba di nkomo in your presence. Yes. Na odiato loudspeaker say nkomo ni oba ni di ni TV. Maa Akos me kan dada. Me kan dada Maa Akos. Me kam me bra me wiase. Me chantre nia me pese Nyankopon nyema me wiase ne ma ne nyema me. Nia me pe no ma Nyankopon nyema me da. What the loudspeaker? High speaker ba ono na adwin say me mada. Enti me nti komo odi ni say hello baby. O say yes. Wan ko echi dabi. Me so man ko ejuma o. Ene me ba o say yo mate.
ho no me sori ko hia no chese se wan ko adwuma girl we nche na wo kwa ko hye ho no me dane ntokwa ama me obon na me so me bo na so na girl no gina line no so be ma no hu asum yes na me so ya dan na me so me bo no bi ade mu nyina mo tenten pe da jo da bi be ma no wa chen o wa chen me kra tu tenten na bo na ni so bi ba ono not akonya so aha not akonya so ho no na satisfy obo me rough na me fa me phone na me dwane pi abonte na me ko frɛ ne bra na oni girl ni kasa me frɛ bra na oni girl no gina line no so na ne bra se me phone mo ko na oni me kuna kasa me ka chesa anka se me ni mo ba voice na me ni be ma voice na nipa na oni me kuna kasa so me ni voice right ho no be say na wan frɛ me on number so wan frɛ me on me phone so okay be ma wo yo ho ade me pa chan okay ebro wo yo ho ade na ebusuafo mpe wasem wana because eya kwakwa ese ni sister eni wani nhia ena ne bra sofo yi nso ni wani nhia wonye number 1 ne brother sofo no ko hye me ring ewo me ma me papa nchen enti as ni edi ntawa be ba amu o me ni o mo ntem no eye girl we because say na me to me 5 video no ko bo kire girl kunu ho na mu nyina time enti ma me ba say o fa me ba say o ko pie police station no ye ka sem nyina wie no ne brother no ene ni sister no mu mia say na mu bo nti ho no sofo no free ho no ko fie ena aka ne sister no mie no ena mo tena kitchen ni me kunu to be frank na mama kese no ka kire mi kunu mu se girl no de bia obesu kire no se yen first time manula sase na enu kunu oja na obewu mi kunu onu ni kunu on ka cheza mane nje na oja na obewu anche bia na girl eba ne sa no omo jini phone for instance no to mi ni mi kunu nkasa nti okọ ma mi kunu sister chese on frɛ mi kunu ma on ne nkasa nti ho na mo frɛ na on ne nkasa ye nti ho no ma na eja ekoba ne se nti obi fi mpade akodi baabi ma ko bebe amene mimma be di eti betu sisi aye di amame ye free am sisi amene bebe aye kwakoda adam edan ya na baabi ana ne be ma ne tie no mo han ana ye busia fie ye renti ye a time na so na me mini say be so Easter no mo but Easter de him de ebe ye di yes na de atwa mu ni ebe na ebe sa but according to ni omo ye nti omo say rent na asa na adan na wo fa wo recording no wo di bisa wo kunu ansa na wo de kwakire lady no ekunu ande men bisa no adan because onige no omo nanti no meka bia omo fi mi ndi asi ndi ebe hime ndi mewu obe ware no she's my girl o marry that you die ni nyina ene na eya me ya na me de kwakire ge no kunu how will you know say bi kra na ebe ma no sheda na wayi wahi keke maybe na enye ni bibia kra ne lady no enye da na mo she o ma sheda pa ene me no kese ono ge no kware men kan da da o onige be na kwa oni sister no kwako because sister no wa packing na free be man chese on ware bio na sister na hu so mu bi no akohia baby ma committee ye wana ka se obi to mu area ho no mo sister bi o to me pese me boni dia ono na o ka che me da sister mo be packing na free dem onyina ma me na nanu tia na wo susu se senka wo fa because sabre no a wo hu se sa ba ware fo no ene wo kunu no twempena no na woni wo kunu pani ntem ye sofo no nti aden wo fa kwankwa kire ni kunu wo kunu pani no na ka wan fra mo danse wo de be kwa kire ge ni kunu ebe kumu a ko metu so wo kunu pu a wo kunu agya wo ne nkura no ni enti ama faro kwa kire ge ni kunu ni se da bi ni enti ama faro kwa kire mi kunu pani ni se ono so ya we me kan da da o ya we se ni se ne ko because medical ka kire no ona no po yi ya mi se mama nkasa bi na ge na oni mi kunu na kasa good oh say wo ka kire no e bia na evidence bi ani ho sabre no wodi wanu to no kwa ka kire ne say mehu say mi kunu ene asomasi eyere eye ne mane ma bi say wodi wanu tina evidence bi ani ho enye no mpo ma ko ene kire no mi kunu okọ djuma na omba nti mi frɛ na ge na piki last minute mi offer mi frɛ mi ko no piki ye nti mi di wo yaw ma me friend different person onu me kunu ye close na me to me ni say ni say na ekoso onu aka sa to me for say baby amedu me nyi say nya say media titi ni sa emboa me enti me forget bibia say girl ne peke call no ade asem no ka o peke na me say hello o say me say on fama me kunu me nka say me kunu ni around na me kunu obo mpaye na me say obo mpaye o he na say onu oni ba no momo ni around no mo sorry dem na ya no pa wi anwumra na najo na ye wi anu mo awia me fa chan ene o so kunu bon pa de wu kunu won kwadwuma I don't know
ukunu no anya adwuma no oye adwuma oye de adwuma oye mesini girl no ne kunu no woni baabi omote omote hono ma e ba asa no like utumi kwotwa mu ehwe se bia ampani ampa se wo kunu ehye ne fie na because ono so ne kunu ene wo fie enti besi dan na wo kunu atimi yakofie ho omo bebe amuhia me kunu aka cheme o se omuhia we meni bebe amuhia but waka cheme se omuhia wa omo bebe amuhia santa oni ye first born no oni ne koya na omukoto we omukoto ade ice cream they be ice cream na dia no me kunu aka se ne ebesi bia obo mama ne asise ni se ne ko ba me mpe ge no ope no ne amete o me mpe no ge no ope se me ye ready and there is something there hey be ana okay Akoma FM 87.9. The number you called has okay yegusua ye friend by man Steven Samson yegusua e friend Samson say obefa na ye ne nadi nkomo because bibi ho be man ne ka che wo say ade a wote ho no a wo se wo pe no e na wo bi awu ada ho no yes say na wo se treat wo kunu wo fie die na wo de ye no sister my ye hunu because wo ye nice lady nti be mentiment tete wo sa Marco wo nye problem is say ba wanim kakra no agije adam do me ne me kunu yeti hono mo but chop man na santa odi man no enso nti mi ankasa mi save kakra me so mi save kakra na me ko yi na me ko to maka jan say pese mi ye business bi say na o say o da bi yent na ho nche na me so answer ye betu free ha no na me so scan me da top polita go na manya ho sika o say dabi me kan wan fa na adwan ama me ba me so mi tifia kakra na me ko scan kakra me hwa ye besa na me am ko to me polita ndi besi wonu o free adwuma be hu ye no bufu ye me panacho sa no forget it but me feel this you know 2 day 3 na sana masa ko feel last minute ko feel no ko mo feel ran mo ni say on show na wa ma me nsu obi me ba chai na ma me so wa ma me nsu obi e ba sa no me so me wure ho ti before wo beton nsu na ya adwuma be na me nya adwuma first na me do watermelon ko je ba say na me sati say me wo 2 years 1 year 1.5 year na we no ba sa me ntumi nya adwuma bia je say matena fa ko na ma ton nsu no na den na wo bobo so because wo nsu wonim na wo ka che me say 2 years 1 year me na me say wo bobo so se wonim say braba no mu aden aden na wo so wo mo ban kwan bi so na wo toatoa so ebia na nkra na do so asodie na da be ma ne so na ebia na wo tete wo fie how many years now tena fie na wo nya adwuma ya be ma no kwa na ne koba me fa say 3 years near 3 years yeah who did you know that Akoma FM maybe so some more maybe so some 3 years wo worry be ma ebe hu no na wo nya adwuma na me adwuma na me adwuma no na me to watermelon no na me di hu no na ankasa ka say ye ba na adwuma de a nde on kasa me adwuma de ankasa na si den na wo ja watermelon ton na de ya wo abena Marco me wo ye no me wo me si den na wo ja watermelon ton na de ya wo me wo me first born no still my farmer papa say me coach o say on penny ma me coach because on person me da kon be she me cha ko adwuma me say me ton so no say so on penny ne on yan say me ntina fe ma me nya hwe even though ma wo me baba wo me baby we me kita no ngenge ko ma ko me di me kwa me no ko ja watermelon wuram na ma so watermelon coach ni na me kunu say debi on penny me pena na me coach wo nechi me wo baba kwa samishia no ento ma wo nya adwuma me wo baba kwa samishia no say enye chi na me ko me ba ne papa ho na me ko me ba ne papa na ma me sika na me ko top plate ngone nti on pene ma me ntonsi adwuma na be ma ne ye ne somo a wo so on pene ma wo nya adwuma David e di adwuma no ye oye Messi de bia no nya bi kro David en so was on ma wo nya adwuma ti na fie because wo kwa bonten kwa ye adwuma be ma be na de wo kwa na ye ba wo wiase I say me ko me ba so me ne ba ne papa no anya no na jamia na me jai no but me hu na me de jam me ba ne papa na me be fa but polita na so na me to ye me ba ne papa onya hu say me kita sika ye me ba ne papa me wa me ba ne papa o ma me capren so ebi so na wo so upe me ma so kakra ma ko de bi wo hu kwa bi so kakra bi ti me ma se ye ere ho ye ti baby ye ti kupo obi si me pe a me ti me ka jam ko say we si me pe me kan da o na no beka ma be ma na ye jealous wa na beka ma na do mo ma na hu say na yire me ma pe no
Say no one no so akeka to ne tirim nti so ma wonko enkoye adwuma. Na ma ko obi a akwara mienu enyi se sakita me be ma be na be si me pe. Wonyem be ma so pe. Eye bisata. Eye bisata kokoben. Obi a wanyem wokofe ne to dan chenchi ya ne mu ma be ma ne die. Sister Nema can do anything. Mema can do anything. Nti ne de enye news. So wanyem na wo be mu obi agugu so ama no. Enye news. Ma ko me say ye free e kru. Nne bi ma ha. E bi aba ha. Ye cross boy e be ma fa me kunu sa on peki me call. Enne se ne ye baby ye be dan ya me ne me be di ma ko. Nti wajan kra ni nyina aba so na bi won ho. O ma je ba ko 1.5 o ma je na mienu we aka me nchen. Nti be boso me se ni na wo kunu call ya mu ba ya wa pake ne ma ni nyina wo hu no. Ye ko ho no mo that was on Thursday. Nti o mu fru ho no mo Saturday be 3:00. Ana mo ba back to Ghana. Nti o mu from 3:00 me so me be do Sunday anwumre. Akoma FM. Omo from no Saturday nti me so me be do Sunday anwumre. Me be do ya na hwe ni dem. Na be ma na ma wo koye. O ma me ko Togo, me free Togo me Togo ni. Nti o ma wo ko okrom. Me pa cha. Di nti no ma wo ko okrom. O ka kire me say, answer ye betu ya na o ka kire me say o pese ye nko na mo ko siesie ye ntem because aware mu de ye din amu beku. Nti nkasa no ba na o say ye nko na ye ko siesie ye ntem. Me ka kire say because wo ni nyina free Togo ho. Ono e Ghana ni. Ono free hene. O free zoga kope. Ena wo Togo. Pacha. Na osiko Togo no nso nko so ga kope na monko siesie mo ntem. Ono onko zoga kope. O se ye nko mimi kuro. Aye dan aware mu obusiafo ho. Se ka wasa woni nna ekoro. Yes, me manko. O kan esa me manko. Nti oni ni sisa koye. Na oni ni sisa koye na omo ko fa me nua be ma bae. Na me nua be ma ni se me papa se ohia me serious. Se mamba. Nde me fa me life. Me so me siesie me hwa ma ye na omo nyina koye. Nti ye ba be ko no me bisa me kro dem se. Den ti na ko fa me nua no ba ha. O se na kasakasa yete opese ye ko na ye ko siesie ye tema ye. Ti ye me fa matare mienu. Ene me matare mienu. Na me de hye me bag mu na ye ko. Nti ma ko me ko se me ko to pampers abo me ba no. Me ba ye no na me kunu pake me niama ni bi de ahye Ghana must go mu. Na me se den ti na o pake me niama de ahye Ghana we na me se me de ko e fe de be hye ni sisa. Wo ko krom we na wo ba be ko. Me ko jaare me mpe obi omu. A fe de dani kasakasa ma me no mienu wo ma me no wa ye ha. Wo ma me no ni so ati. Na me se mama wo no ni so ati se wo pese wo nku mi na no na me say auntie me be ku unu no na me ne won ahye okora we o fa sen free ho oba jimi fo wo nya oba ye war me na ne ntia na ka be fa oba te se o pack unu ma me do ko krom na me so me ka che se ne oni ne odi ni ska benti na odi me ko me krom na say me na o ka se we me kire me kiro se yes me do be ko krom e hon me yen kasakasa na me nua no be frɛ me kasakasa na me nua no be frɛ me kunu kwa abonten na me nua ka kire me kunu se na ne sisa ye de wanya de nya ne sa we na me se me ko how say omo be pake me niama a share me bag no chese omo kwakọ jama na say den na mo pa kire hono na me nua no be kama ko atom ye se me forget bia na enko me fa nia me pese me fa na enko nti me so me fa me tare me ne me kwa tare me no mu nyina akọ me no mu nyina akọ ye mo kwatena se ka asem no yes ye kodua na ye tena se na ye bisa me kunu se ono na odi me aba me kunu bia na no o se odi me aba se yensi se ye ntem yensi se me ntem because obeware me wona se niama bi nko ya pese ombra na mu se ye ntem hono na sister born na so isa born na say onka nyanti omo ba na oka chen say na say omo ba ho na mo pie sorry ye mo pie omo ko ba ya na omo bisa omo ko fa adwena ba omo ba asem na obeka omo ba ya no na mo ka chen say me papa ka chen say o ware a wa ware busia nti se nyama bi ko ase se me hu mekuma no ne mo so manya buta hu mekuma no na mo dia ba ha ma me so manya buta an ka hwe an kire me ko na dia ba nti baby me so na me pa mekuma cha se na me ye ma anya ni ye no on fa chen nti me so me so na se me pa na mo so ye maintenance mekuma ka chen se ye maintenance o dia che me nipa ye fon so na se wan fa chen na che se won do nya me o dia che me ho na no ni nua ni pie ye mo pie ba ye na mo saba na weta o dia che me why se se die se na ite se yen sat na o sa na me see you fine ho na waka che me se na me kunu ka asem bi kire ni se rent na asan enti no o pese me tina kakra na me papa ka kire ni se me papa ka kire ni se fine so rent na asan ye ko jao wo mo de wo ko so mu ko jao na papa ka kire ni se fine so rent na asan me ba no okita baby me tu me hwe no pese obetina me che enti wo ne o mo nko na ko tina we kuma no ho nti wo kunu nya den na o ba fa o we kuma no na mo akotina ho no mo me kuma say debi baby ono ti de so anomom e ya brofo bi na o mama ne fie nti so mo ba o sa e bi o mo bubefu nti me ntina o kakra me kunu konya den na o be sa na me sa me kusen nti da ba na o ba fa me o so ntumi mama date e betumi aba say 3 months 2 weeks 1 year
2 years. And then no ja hoko he. Yes. Okono mama 100 cedis ma ko ho na ye me ya. 100 cedis na me kunu di mama no wan fa hye me sa o. O di mama uncle. Sese me hia bibia onyi mama na me nto. Ah. Wu hia bibia wan ka onyi 100 cedis ni bi ma. Onyi mama ma ne fa ne nyina hye me sa. No more me uncle na ka kire mo say enche obeba Ghana na me kuma na according to me uncle na sa na o ka kire me o na me kuma na ka kire say so oba Ghana e da obeba no o make sure so obetwa me no kwa me picture no fa beche no hu say na ye swati ana ya kese no hu ani wosi ani 100 Ghana na ode ma me no eso body na me be ode dia ma wo nti ma ko me ba ya amasem no okay nti bra wo se wo ko ni lady ni twempena no wo ana na wonyam na menyem na nyom boso me say I say 3 months. 3 months. Okay. When you say, now would do who come me be man. One in na into come no de ko for be. Ma ko de bi. Ani de bi. Ubi sa no so be kan ko be ko. Me mpo na ya me forcing say have sex because yes onyima. Say say onu kunu have sex. Me na me forcing no or sex. Who can now force be man was successful. Yes, yes. Santa o me da. Yeah, na me kan say anso me no kan say Santa o abre. Me kan say no. Okay, enti ye gusu a ye frɛ brother Samson. Brother Samson ye frɛ me say wo hunu wo yire because onua TV there ekɔ achichiri pa radio to so no mu enti ye nim say wo hwɛ ana wo bia ka kyɛw say wo yire abena betra onua TV akoma mu nsam so akoma FM so enu ti fa because ensam no ye hunu mu yie be me nyai ne yire enkonkɔ fa obi yire dabi bibi ho Pastor Julius ma bibi ho on say bibi dia bibi ho it was because sabio ababa you anya oba fun sa me ya sure say tiefo ehwe ehun ni picture mu tun say we nice girl into say ubejai oba ne huni asem no akwakofo obi yire de na ne na wo yire de nti na wo ja no ana kwanya sister yi kase wo fa so ja no so enya kwan papa ye ba wiase ye try bien one na mamre ye timi ko ja oba wo sa kwan ya wo ken so asane ko jaware enti biribi a ho potent ye nyini ni sa enti se obi ma wo ya we se ne yere wa ha onim sa ne yere wa ha onua TV ba bibiere wa o sha onua TV enuru ho enti de de bia ye se wo mo maka se ye ba ma na sofo kokon no yere ye tufo bra na be kire wasemu na se oba ne boa ne enti a oboa no waka se de oka ya mpa de enti a ya mpa so no waka ma na de asomdua ba na badwafo ne atiefo nyina aye clear ho na aboa ya fra was akọ nso onfa obeye beda 3 days yenya wonti ya fra no sa onfa yenya ninti yentumi fa ne ma ene ye mane da guest house sa bepem ne so enti Samson fa na ye hunu because me I can't sing fa oba no so na wuku date no na owo ma onkora 3 okwa no de ne ma no koya na waja nkora 3 na ma ne kunu wanyinyi enti ofa mo no according to bema no kwa wonyina menem nkora mo manyinyi ofa nkora mo bema say debi e ma ne mfa ne ba enti oja nkora mo ma bema enti ukọ ori sisi a bema ne ma ne o you see wonu ni kunu no ekwa oye no oba no so agya ni kunu no so asesa ne niam o na say message na o de ko kire ni kunu no dia be bia na obetena ho dabi also wonu ni kunu no ko gya no kwen sanso na lady be man oba na onu na twe sam onu na oba ni kunu no oba na oni we kunu twempira no onu so ani na entemate onu so pakire ni emefri ni kunu na me ka kire o ma obekọ kire say whatever be the case na say ware ni muti because information bi ayi a leak wo ho etu na onu Samson sa de ya Kenya ye wona wakoso o se wa me ye hunu dia mama atiefo nyina ba ani ba adwen se ye wona wakoso ma oba no so aware aguo enti oba na de nka ni kuru nya na wade o dabi onu na eja ni ho awade onu atu Samson atu enti ye nim so omumi na ko she ba ana me ka kire no enti ana me say atiefo ba dwen se ayo no Samson na agba oba na no oba sa obi a onya ni kuru no ne bia because dia oba ye hu se one ne oba na obibi ye ana enu ati no ba ma mi nyayo ari akase bia ye tie se one Samson wo bibi enti wajao ana wo oba na nkasa sesa one ma na akọ enti obi oba dwen se e bia wo Samson na no oba na ya adwen se oba ni nya ni kuru na so jawo ye na munkosia enti on the Samson be ka se mama asem se na tie on te so be chire mo me hu se bia ente sa na se e se ya na tie
see ya na yinya ntiase no because obey me tina say woni ema bi ho yes say wo ware wo ton ne ema kama wo se me wo ye ni majai me ti fie be ma se chinchinchira wo ma nya adwuma da me ntena fie na me hwe ne mama no be ma ne sika be no wo mesi ni ono wonya bia no ko sika bi contract ye ba sen Catch me say ono wa fa me maid say me hwe ne ma kasagu mu ma catch me say wa fa me maid say me hwe ne ma no wafa wo made section ma me hwe ne ma no aduano no me nu aduano o me nu aduano say ba bi say pasa me beti me say de me boa obi fu ne ba be di ama me obi na be ba be di to wa wo no aduane a wonni bi aya be na obu me o say aduane no emre bi be so me nu aduane say aduane abi pasa me be wo say me beti edi obi fufu na obeti edi ama me nti no wa fa me made me hwe ne mama nti no mo pesa mo nje nkwa me free me nche na ka me kwa makotena me krom nti ye dia sem ko hajo na mo so mo ni right so be nkwa ba ye kodo ye krom no mo tumi fa ba kokko ye na wo ji mienu ba ye ti be ma no ko ye no enya sen wode ukosi ho no a wo ba ya wa pake woni e na ko bi no enya sen e china ye 1 week a ye nyina ye pake ko me krom e china na be 1 week ba ode me ko ho no no omo fro no Saturday ewia 3 o'clock nti so mba be du Sunday anopa e na wo so free wo krom Togo e ba that was on Sunday morning nti me be du Sunday nwumre wo ba na ma pake ne ni wo ta de nyina ka ho wo dress wo brace ya wo bi ni de enti no na me betu ye nti me betu ya na me de me start to me to say na da ben na me kunu be don na pake ne ma ne free okay what's the be ma ne free hene officer ga copy ni sister na din the same or the comfort o ma me din the same me ni mama me din o ma me ba na o ma me ye de bi o mo ewu o ma me ni papa o mo ewu ni sister no ene ni brother no o mo na mo ko gina ma na say mother and father okay ena mo ma na pani adi fie same 2.5 year ena keto ano 1.5 year okay on Sunday we sika wo friend na wunya wono so friend kwani kurom we se wonim ni kurom ho menim ho like yet kan na mo chem so mo kurom but me sheda na efie pot am free wonim fie wo kunu free mu na ne mo wade no mo kwaye ne sen efie wo kunu efri mu wonim de wonim anso ofri so ga kohwe se kohwe wo se kohwe se de musi bono ne de wonim wo kunu fie na busu afie wonim na ma bebia ye ne ho de e hefa pot ne ye ho de amukoye me ho de o mi krom onu ni krom o ba ni krom na amukoye ho de bi no ama ba ma na busu afo wa ma chia wo mo ye ba na obe family na ye betina baby already die no asa enti mu oye ho de wi no wan ko fa wan fo wan free baby oye ho de na nko na busu afo anko chia obi a ba cho da bi enti apart from this sister no nim busuani bi a apart from this sister ne brother suffer no minimum obi a ana wo so musa no obi a ho ade bi a bi sa o se baby omo no kwan no wanti omo amo ben no no ene we no a odi ma kira mo ana omo na mo tu amo ka no busa na mpredo do sen several times no just mama no ya na no afa no ho adwe o afa no ho adwe because no person musa anyesa ababa yi emfa no ho se ma ware be ma me ni busuani anyesa obusa be ma na mpeda so che no edrense be ma na mama no afa no ho adwe dada na be ma no wakuma no wini ni number na me wane number but se na ntokwa no se na opese on fa me mani ade no e ma me de ho ya na me delete ni number phone so okay ni apani na wa yesofo no wini ni number so se me delete na me omunya number me delete from me phone so be ma no a wukunu ko date ne yere no wini ni number and na me ni number to be frank wini be ma ni busuani bia number aba get no busuafo wu da bi wukunu brother Samson nipa me no na busuafo nipa me no am ko gina na chire me ho ade no na me omo number but say na ono get no omo support some ware get no e ma me so me dey delete omo number se da na wo dey ko delete number me kan da ehine for porte na wini wukunu tie won kran na ite ajinga no yes e ho dey yetena for me fa ne say 3.5 year mantamu na motie ne nipa bi e wo hobubo bi din e ma ye hwe na nipa wo bebre ye dabi mantamu na ajiriga no mantamu no brono na mote so no mantamu obubo bi ye landlord no ye fe no kofi den kofi na me say different efo kofi efia motimo no woni mo landlord no kwa na na tifie ho David amafo bebre bubo bi din Akoma FM 87.9 bubo bi din efia na motimo no because I'm me doubting ye maybe kakra. It can't happen. Sister be on so on the day am here defend on my junior mama. Sister Boko. Wo jidi? Na me no kwa sorry bi. And am
na me like no kwa asoro bi enti o hu me no de me cause asoro me enti na obi ani was asoro ben ye fra asoro vision of Christ vision of eno so waje ga no ho yes enti na obi ani say me kuna me ba be ware ama so for no like na me man catch and so for no na blebi wa asoro dem no first no okoda me kunu che ofie enti ono enam se na ono me kunu oda me kunu che no be hu say bi o me ni me kunu tem na o do ko to so for apart from pani sofo yi ni wakuma onnim be ma no busuani bia nti omumie no pe ene di akire be ye ho ade wo Togo omumie no pe na di akire ena nipa ba ko no de no na danfo ena wo ka che wo kunu so wonfa wo nko ni fie a ni kuro mo oso wonfa wo nko won kire o mo na busuan pani di nkire wo won mo wo bia woni ni wo fie wo di nkire wo na how will you know say ba na wo di akire ba ye wo kunu bia anana danfo ne brother ka bi Akoma FM 87.9 anya no hwe o sha o munye busia ene ne bra pani no so ye sofo no ene na ono so nye ne nua no se gen na wono di wani no enye wukunu nua na o ye o sha wa sore dem wo dia ene na sofo no enso nye wukunu nua pani nti wukunu ko fa bonten sofo ene de wo because how say wo hunu be ma kra no a ansa na be ma be ye ho ade be ma ne de wo ko ni fie ko chene busuafo ba me hunu an be ho ade di ene de odemi ko ne brother ne nche me ke kuro so ga ko de wa fami anko ne brother nche na odemi ko e wo ye side na hu sa ne bra hwe side na hu sa ne bra no because lady no enye wakuma ne mo ye o sha wa sore aya ntina so funu so ye so funu so nyane nuama ma so entina na mebusan say o ye no ho ade wie no be ma na busuafo ampeso me hunu a anaso wa fran nkochia busue biye ni wa se papa no kwa ntimi nko ma se papa no kwa ntimi nko aware ni bi mpo a o mo ware wi a papa no be request say na semra mechia no enti say ye o mo ware ya one request say bi na semra mechia na me hu say azam bi akoso ba bi ma o do papa number bi tudwa na ye mfre enti me pa cho obi a wonim Samson ne ani abra ewo agiriga no ana baby a wo de wudi ni wo adama yes bomodi ana frɛ ana santo bomodi ana frɛ yen 02039335582 020393358 020393358 na fe yenhunu enokra wo asem because ya adwene ayi entanta okay nti asienim mo batemonte ho anase ye first second story no entwa so taw pejo mo mame abena ye first second story no yantene se sia sorry mame abena so ye sorry mame because na monte ho ne first second because asem we here so for some bra na yenda diagnose hey ma what the hell your stories in your pack ma we dem ho dwiri mi na o sa asem ode bia ye ka na mafo ka se boa nipa bebre ko han ko for de ko ware o ye kwa ye ba hi ye nya ba 2 or 3 cases a o mo sheda ye te se ye abusua ye komkom na ye namfo ene enkwanchenfo be ne yakosesa ho mo ma mo ni na ho Samson me hu se o nipa bone fo free o shase o ni bibi just what you say betim cry possible say sa ajere ga o se wan ho na o kan kwa nya ho mpo no no ofrie o ya za o se sa afro mama o mo ba o mo shere o mo te say o mo wa abusua me free ha say na so bia problem bi o se o ka che ne say ne maame ewu ne papa ewu so ka so mo ti ase dia eye ne obeka se ne maame nko hu maame anam ko hu papa na nko chia no ba wonya ka so wudi a hefa na afi woko ene wudi a me nuanum ina mpem asem enti me do ko fie ko bi amfo nti me nko a no wa se da ba 5 good years 5 good years so adie ba pa ne beba no ba ka cho se maame no ye nko wabusu afie o se da me nko o wo na dwen da Samson wa dwen bone da dantino obefa no di kan ka che se me ma onya adwuma ma obie nim so oba bi o ye adwuma bia adwuma hello hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Who can say free here? Yeah, but you can say Akra. Okay, unim ababa yi ne kuru Samson. Oh, I mean in Samson party again, but me pese get be with them. Wodi. Unim
mo kwan be so cheche mo kakra che yen oh ye nyina wo area emra something that come no bet bra okoko ware girl no komba ye ni di ye bi no ya support no because an kan friend ya baba wa no na blue odo ho a odo ba ya ni komu kese mba to timenka metie pa mama aha nti amenye ma me obe ma me be ma pa me oba ani boy because boy ne boy mi mi ta ti o pa ti girl ne ba wo nyina me follow program no boy na dada girl no nembe se me kan go dada no nko de ko ye ne ho ade na ye no e tro e na bushafo ho but dada girl no enu na ma mokura no montai musu manko bie no ahunu yes ye ni tu no for na nye die dada ro dada girl ne mu no ya odo chi mama wana ubom bi oda ne third person nti obi andini kan free something kin kan okura nkyere alaba wa no ene ma abadu ba bi adu nti ma me mbo ho a momfa mbo ano Samson ene ware ababa yi ade ne betena ho anana lady na na tragic no ho okay before me nim Samson de na me hu me nim girl no or okoye ho ade so me nim girl no be na sabra na Samson ti ajinga no ho empathy me chere ba bia me nim enche o ti so obehu unim se Samson na bia owoyire anana oni oba bi wo ho ansa na obefa oben no ni oba de wo ho but na oni yira wa war no but no ni oba bi hihye ho e na no bebo amanesi wa hu girl fufuro bi o na ni je no ho wa hu ni je no ho kan ho sem bebre ye ni bi ye ri pa miensa ye tu no fo wamfa e na odi kokoye sa na ma no nti no ababa on dey some say disappointed na ye ntimi nka because odoro na hu ye tired omo ko ye ni bebre ye tie be na dey dey nim ndi babi o kwa asoro nyina akura mo kwa asoro bi sa asoro be kase some say no nye petro nti kakra meti maka no ti the girl ni kanya no kwe some say nya obi a o ka no kwe say me ne o kase something ye ti bin kani na o ndiri em fesi wa ya kakra meti maka no me das nyame sha opa asasa me down asana na down obunya emse no mo na miensa yes enti de oni e kasa ye die onim Samson yes enti onim se Samson ye ni papa se nsem a o kan ye no kore na mama eye de na se Samson no o wabusuam pa eye de no kokko wa na kwa fra busu fra de ahoho na koye number 1 se o ni papa be den ene ni papa to se Samson e kwa ware no be gina busuafo ho akofa abonten so for trese onyi ni papa ntia because ni pa bi wa o wabusua na we ni papa da busua mu na o kwa ware obeka se mamento busua nto baabi na me nkofa ahoho efo mu kwa ware ma unim se o mo na eye rentals ne da bebre na otu yetim ko han wo mo yetim ko han safo ni bi ma me de mafutu no se e ma mo moni na ho amamu moni na opare on se gay obetena me na me ka kire wo se woni ba bia wo ko se wo free ha woni ba bia ko togo yeah this is go back this is to go back de bia me come se asem mama atifo nhya no so obi ka kire wo se me ye we a won so hu ne se wote saa ko hwehwem o ma ko hwehwem na ni pa ba no eni papa da ni pa bone fo na ni pa no bone fo da ni papa fo ya sesa ntiji se ko ko hwehwem na wo sa asem ni pa na ka no ayampa ananyampa na nsem na wo kan wo so de obi abeka bi obaji adidi a mama na ye be yirawo Samson ay example na sisi ababa na mesuma no nkola yi se o do mo fa he Dabi 1 month ababa 1 month kete wala no sunsu opie akra ni sunsu opie na awo we little kwa pampers ni eyi no can you imagine this o do abra bo fa he mamu mani na ho na nyese bi won bia na yedi waduro siase nye won bia na yedi waduro esiase ama mumu mani na ho na mu pe bi mama kan wa me se ke bi ama se be ma be fa no ka kire o se je adwuma na betre fe house girl ka kire se bra wo kwase ka kire no kete se bra wonim nyansa so obe fa me nurse ni wo be fa me teacher ni wo be fa business woman na se me nya adwuma wonim nyansa kesa che no baby abeko bi onfa nko ba ma so owia ate onfa ne onfa nko fi no so onfa wo nko jaye uni se be ma no bibi wa boni won team Jesus Christ ma ko die eye me yaye
asofofo wa ha asofo binimu soso asofo binimu soso a wo mutumi gi amanfo abusua ede ye wo mo abusua sofo yi enye abrante wunimu no Samson enye wo ba no enye wunua no enye wo faase no sofo waje ne se wo abusua nti wetutu echantro akodi na chi se wabusuani no afa wasa ede naka ho se ununua ba ma no afa sofo wasesa amanfo aka ho ehira wade yi so ede obeya ma ba men ene oba wo akoda ne asem enti wunua ba ene obi di sa de we ye na nka be ne de ya sofofuo bi nhwe ye ho yie awariya no yase yenkwa abusuya ho yenkwa abusuya ho nanka no ne awariya nka eno ne awariya no yenkwa abusuya ho me pacho wedding yehute wedding ka hwe e ka bo bebrebe na mo bo no enka hwe bible si wo hunu wo ba no na se wani gye ne ho akwa abusuya ho kone maame ho kone papa ho wo kone ya ya baju 2 series achia fa wo yere ko wo yere no watwa ni 3 nsa abusuya nyina ehunu fa wade akọ ene de yase wedding ni asesa kasoa yase wedding bibi de ayi serve yourself na wadefo ayire ya ho ni ya boka se pistom na ye du pa ye ko honeymoon no na etokwa hyase e safo no na abekọ abeti envelope no mu no na empty bibiani wuti we ya no ahwe bibiani o ko minchia ara obi so obi ko serve yourself minchia o so awale obi aga serve yourself ma obi aso obi aso serve yourself ko obi aba me say we serve yourself hello Hello. Hello. Yes. Me pacho winim brother Samson. Mbacho obani na mimi yie pa. Ya chira me kwan afaso nimu no. Mbacho obanu no to headmaster. Eti mami nchena ni yeto watermelon. By the do baby o wari ochi no. Ubi sansa no make no se be ma no se mani ni adwuma. Oh okay nti wo de kwan a wonim no ano no na wonim ebi kwan bi ana ne kunu de ne faso ana ebi a ne kunu masam ne ho ne ma na wonim bibi. Mbacho enu de dabi akra ha na gasa no obi wo ha ubi sana na asema ontimi nka ne kesesa ena mema bebe so mu ma ni mpie nti se no ka se fie ho no ni mo bia din no eni de wo bebe obi wa uni ni ti fie 2 years 3 years mbo uni me da asema me se so dia to so oba no na obo ne ho modene na be ma no na bebre na se nyame nhira mako embema bebre na bre maase embema bebre na bre maase serve yourself no me se wo ya na wo me baba tenase am ba be di na obi so obi o Come on, be so go serve yourself. Osu wa you born not to play. Na no ka. Osu wa you born not to play. So for be ankan so be so go serve yourself. Ma hu maso, anu an tan. Ma hu maso, anu an tan. Me se ma na for ma. Ma hu maso, anu an tan. Aso fofo ni se da yebu. Obi anye bu no obi a. Boss of fake. Boss of Serve yourself. I'm sorry, ma. Be a friend of mine. I'm not sorry, ma. Hello. 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 Good afternoon. Winning brother Samson, and then a Mepatane. Che kwanya wonim wo mo. Mepato bibi ka chakla. 87.9 Kumasi. Mepato brother no. Ni subanya oriki area hanumu no. Endi je seri kana sama jan kan si wanya obabe obaya no ade no. Aya no kre. Yamya do next 2 weeks. Ena mo tumba ya iso no. Wani ba ba na
na kwa ya from next 3 weeks Patrani. wanu oba ban Oba de mi amintin tin me samintin fa ni into jasa. Samu wo mu ya ye from no Hello. wo mu ya ye from no wen Omu ya ifo no wo ni kroma nkasa. Eye boy ni krom so gakọ he ho no wa hunu Me Patrani o ma me no pa o so mo wu ni na obo bu ni na tiase. mutie o ma me no papa tiase Me Patrani. wo mu mui Debi. Ayi Samson ma me ne o papa ngui No kure. He wo mu woni krom no ka kire abena sa ne ma me ne papa ewu no Obwa. next 3 weeks Samson be ya wedding Me Patrani. next 2 weeks and next 3 weeks 2 weeks. next 2 weeks or be ya Patrani. wedding Semu mo bi o mit ma bo gene semu ammo na maye. me patron Semu mate nya ise bontu entininka. Yo de adu ho bia ye semu. Mo na maye. ha mo batmu ntumi nka Bata. me ma me da se Yo. Odi bia nya mo so na me. Marco, Obaya wade Marco, Obaya wahunu. Mami tanfa we yanwie. Marco, I told them I come masima musima no ya. Marco, I told them I come here mama. Abranti we en suba odi enanu no. En suba odi nam. On say onya oba o pen no de on say odi ne kona busuafo. I trust say dey here odi ye wanyana dwuma ye. yes. Me na me catch. Bani ni suban. Oni suban. Bani suban. Ya catch ma monte. Ya catch me so for sam ya wa. Mo se na mo na ya ka ayo me bwa. Ya me bwa. Mo se na mo na. Mo se na mo na. Be ya papa. Ene mo ne. Marco. Ya Mama paperia. Mama paperia say. Mo so na mo na mo afum. Mo na mo afum. Ene mo ne. Marco dumno. Marco, afutu wa mi tu man na ne se ana mi tu amofo. Mawie awade ndia na. So fo hihye ma wa obedi. Mesira wo omo bedi akọ eka mo bekọ akoku. Ende eho ema mo nya wadi biam. Marco adia mi tu manfo ne se ba ma ka kira wo se ja wadwuma wo ye se meko na wo ton no wo se ja ton se entosi na wo ton no se ja ton se momone na wo ton no se ja ton se wo ko office na wo se ja ya me so ba ma kro no fa wo se ko utiri ne dole kawo fa se ko utiri ba ma ni pesa ko wo obai ba ma ni ba ko wo ba ma ni ba ko wo obakuwo bama ni beku amani na bama obaka se ja wadwuma mesi amia wa ha mu mani ni amia mani ni mesi Johnny na chimifu obi wo kwa adwuma no atopunum jimifu obi wo kwa adwuma no atopunum jimifu obi wo se be man kwa adwuma aboa obaso oba ya no obeju usika na di ana woni kakra ho o ma me kakra fa nya ade o ma me kakra me fa nto ho ahwan o ma me ne yankoto ayeda panifo se yankoto ayeda na wabu no abro no abrani su wabu na brani su otonto no watermelon akana mo woska watermelon fo we woska omo dia mango kakraka ho ye de abrobe kakraka ho ye de kodu kakraka ho amutu nsu munansa ni obi aka se ja watamelo to na nso wajae ni kunu lesen na okunu wajimi anso wajimi obi aba asase nso da bi o bible ye tie ye ho na ma wura obi aba asase nso ankwankwa se wo ko ware na be make to se ja watamelo to enya kete so nyane di ansa ya ware ni begu yaba asofufuo ya besa ka se ya wukunu ka bia ka se jawajuma ni wukunu ka jawajuma ni wukunu ka no afu bia ka se wukunu yusu wukunu wukunu ya wukunu mu yusu wukunu mu yusu
musu ma adwen amama yenya lesa amama yenya amama yenya musu ma adwen oba bia oteme musu ma adwen oba bia oteme musu ma adwen oba bia oteme musu ma adwen be ma se opa enya otamila to be ma se opa enya otamila to se be ma se opa enya odua opa wari o gbeja odua ogwa wari o gbeja odua ogwa wari o gbeja odua musu ma adwen wokunu ya wuti wokunu ya wuti wokunu ya wuti wokunu wokunu ma wari ase amen opa wari wa ma gbeja odua mame no kwase ba wale o Mr. Matthias ni ko fi asante me pa che wo se ma bedwafo yi bia ese mo we have a course we have a course ama bebra ye mo bo omukunu muti we have a course mame me ko Samson so awie yi Samson say ye no kura pa se Samson ko ware 2 weeks Samson nyami betua wo ka pa Samson nyami betua wo ka sofo no a odi ani mu mamko daada baba wewe no sofo menua sofo no nyami betua wo ka pa sofo a uje nipa ko si amram unim nipa ni ba bia but we are watching say unim no watch and drop so we obusuani waje no and na ko daada obi ba menua sofo se wan se sa wadwina ko pap abrante no so ga kope ho na wan stop why fro no sofo nyami betua wo ka pa woni Samson mu hunu mo wanu da sha situation mu do obi ba gira sha situation amudu obi ba gira enkola me enu odo mu fa hene eden ben enkola ibe dam now one way nko so ga kope onua TV nti ayefro no a ebe koso ho no sofo kro no a wo be sira Samson na ware so no onyai ne on calling it off every say waya ayefro wa ha wo sa be ye bi wa ha emram bigami udam mfie num enu ti ye send signal okay ayefro wo munya yo anya sa ye be so nipa ba ho so ga kope enya kura yira wa Ghana ha so ga kope ye yi wa kwai so ga kope enkane a wo ho enti Samson shawo so na jasa ayefro no yo anya sa nya betua wo ka papa o maame no papa tiase wa ma sofo adi animu akoka se o maame no papa ewu na mini asofo na misu no nya betua naka sofo e wo se wo ja adwuma wo yo na akoton tampiko e wo ka kwa ho ja sofo die na akoton tampiko o so on faso chese wo be di edom wo yanim na wo dada nya mi nwankuo hwe bi ado obi ba gira akra ketua na dana na asu sofo nya o ma be gira bone in fact sofo ebi ba to wo ma be de odo obi ba gira no hye no so wonim sa be pa ba de chena o sa ba ofia wo pamo no sa akokọ eso wa jimi fo sofo yi e na wudi anim ko je aware no se wonim no na wiase e de na koso o man anim sa no minim abamra bia ni wa e chekere sa de no abamra bia no edi sa sofo no te sa no okoka yes that shall not touch my anointing nkwasi anointing way a wodi dada nyame nyankuo nkwasi anointing way wodi dada nyame nyankuo e de na koso Ghana eti ama e na okasa we sofo kwa na ofere if said ye jimi fo bia ba fram but e koso nyame wona sofo ho nyame woni nyankuo wo ho ye tu ababa waifo achia ne mu ye ese kasa bebu nyina de on hye ne ho de no no kwa ne abu no kwase a on kogobu sa hega Bible mu say ya ne here no na Abraham pamo no baroko hia ne boafo e wo kwam nyame be boa no awurade be hwe ne nkola no e be si wo yie me da say ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno ana wasugu so awutie no o hwe bi e wo Rabi 1 TV e na Onua TV mesramo minuanum Onua TV ba bia mu wono mwakachi modile kura modie kwa kire ayesa wo mu hwe no nya program na ye no wo mu nya entiase enti se mu betimi a stoppe abestatia baby ya ye we ya mayani a enke ba ye de pa ma in fact me raho se o she Accra 1.5 month o
on the last born no 1.5 months. Yeah. Now who akra who fe for be man so who na teja so ba. Ye man baby dia. Mama are ho se menra me ni Akoma FM ni amakora baby ada. Ni nya kios mu kra me ne me man be da. And I'm say na day na be ma wo ma me no papa ti ase. Etu ma me no papa ti ase na ase wo ma me no papa ewu. Samson na me ne ma me ne papa. Na ka meka se wa bo me wuto dia ene e kwai. Enso ma me ne papa na ekogina mu aware eto so nyeni. Papa e bia me de e kan na omu nim o. Omu nim papa. Omu nim se de ba na bo ma wuto. Ware enfie num ni obi awo enkra miensa. Wo ka se o kreska dia wo se wakọ ne ba panyin ho papa ho akọje. Na se wo twi nku. Enso so wo ade a wo ye kra chen de se wo ye bi mpa de wo ye mpo chen no. Me in fact me tie story na me nim se bia oba na ye mistake se nka wo kunu mpo e twempena. Wo di audio no ekoma oba kunu. Na so na de be ma de ye no no. Odi bi so de be ye sa. Fi se odi abusua bia odi saa asem we kwoto wo mani. Fi se oba na onu di eche se ekuma no. Ono wo ba o se de odi ye mi nua be ma no ate nani so. Enti empe obiem. Enti so onya audio no mpo na o ye se me de kwa abusua be na odi kwa. Abusua be. Na wonim asori no the sophony na sorry your God of Pega. God of Pega. Ministries. School Junction wa Santo School Junction. God of Pega. God of Pega. Edina she won asene say. Pega. Asene say. Petimo Tibusane. Wan kasanso ni dinde Samson Nikito. Nikito. Ma, me say ye nya fa na picture ni di craze ento ho no. Crofo kra hu dada. O say in fact, said that no ba ni si ka say me ni makuma number. Me ni we meti onyam say oba na ebi kra o de nsem bi sie. Ana ebi entro bi na wo betwa. Eso so afeni e wo say ya dada no. Onim she. Mama ade ya me ya say o say fi enu anya akra ni kra me sa. Me hwe akra na akra kama say nti o be ma na ye basa. Wo de so kwaware a ye besi because nsembunu na wudie no mama wuntimi nkofo obi baba jeja na jeje musa me fan kra mienso okra baba akodada wonni na be wo mienso first one 2.5 second one 1.5 months ba ene kra na ordinary free Togo edu Ghana ha adai na kra wuntimi se na wocheche no adai na woteto obi baba sa na me da bia ya na me kasa ma odo mani pa so sisi o odo se wo koto dem a ma wo se da ne boy no kra kasa boy no friend no say said no mu go titi no bia ntumi nka omo signal girl ya na enye na danfo no enye ni papa enti okọ omo kro omo ye na fo nke ehu nka na fo de do or die okọ kra ye nyina yo but obi anko omo hu sa de na be ma na ye na nye enti obi anko me fa obi agira so ma me fa no mra hello Good ni be free monitor ni enko Ibuani adepa na ye bi na obi ka tie no asese se bi ba ka tie Nigiri se nigiri kawo asie awo de gbana nkata. Eche ni pakasi. Abo kasi. Abo beba kasi. Ayo. God of rock. Okay, yo. Nyamisha so ache ya se. Nyamisha. Eti mama, me de ham ne say enam for den ka me hu ye ade bonu ade papa na for taita sa ne ma na chi. Ba se wonam for kra se ade a wo ye ne ye ntimi nko bidia na che se omo kra no ade a na wo ye no. Omo asemema na omo ye onam for kra no omo support. Watimi akware obi ba. Ama sofo anka ye hu mama me say ayi atemuda ba bonsam jem asofo ana de ye beko ya be yira ya na yire ayi fry aware yesu na edi na chi kra ba yesu oba wa me shira aware yesu yo but asofo ja ya ayi front aware ata ye ne asia ye leading professor way e wo bible mu say yesu ba me shira aware yesu na wo pena ko hu na eja ne ko na ko tuali trisa forward ye ko fie ko hu ayi ko ya ye fro wa so ye dem ne ko su kuntan mama ya e nko a in fact me raho me dey say onim say me bo mani ana me su akra no so ba ye nya akra ni kra me sam ti bi sha akra ne sam say wala kama say papa o sam dem say e hu e fe nanim tedwa say abrante nya me betu aka ba bibia wo bia no sa oba na on dey so ono so jai ni kunu no obi e jai ono so na yire ana oba ware 2 weeks no oh see I say kashen koduru emasumuntu ye modua e bebu ya ka che so o te ba se a ko ne enko kire wase na se ode aye no yonko no ye se aba ye de boba
eno ane ye de bo enti ye de bi be bo se we hu se we ja wu kuna ja wo ma bo ne so ama ono so se ja ne ire ja ne ma bo ne so de ne ho so obe ja wa ja wo ma ono wo be wu ni nyina bo so na ba bi abrante wo bia no me de ma me ne papa wa bo be wu to dada enti mo pam no no be fa de ire no me hwe ne ma okay nyame sha enti yankwa wo ma ne so ne fa course be miensa bi ye twa ye homra o de ye twa ye homra sisi aye ba ya fa course be nan bi wasem we ho na fe ye de the next story ato so timisumi hu sa na me fa fo no ko ball ko ra che ge nu kunu afere me kunu pe no mu nyina mu bofu se denti na me yesa da bi tobo asem no menti ni ye tobo yi ni one ba bia wo hia ba ma no abrabo a woni ne boy ye ansa no wo kwa akopie mu wa sorry dem ho ene obi akwatwempena yenko mishiano na ete ajinga no hona mishiano hona edi mon komo sa no ewo mana nyise beba ye meni wo first born ono pa fe na wanya 2.5 year ye wo musa na misa be nyise second one no 1.5 year asa we so ba meni fa we nyise no na nyama nkoye na omo pia me se me nko mi krom ba fa me se me nko sa na me de wo ye me wo ye so ni sister be hwe me for 2 weeks na odi nko amko e anche bia na osa di omo ba e yo wana fede kwa muta masison be ko school na ni sister say o person on fa munko na munko tene ne chen ko school na me ka chen say da bi nko amo susa nti nko amo tena me chen na munko school me chen me kunu si da bi person ni sa fa nko amuko e o mana nti by 4 ni sa fa nko amuso amuko ofaka na me so me fa moto chasing no yanko na o fa moto chasing ofaka ana me ka che say mani fa kwa by force me kunu so mu gina wana ni stand so fa kwa amoko enti kanu tu na ka che me kunu se kanu tu na me kunu jam mu ana me so me fa moto chasing no me ko hu na me stop driver no ma me say ma driver no ngina ma driver no ngina pa driver na jira lucky yoko do gate no bi so obesi na police for wana na me tiem free police na mobile ana mama ni sifa na yoko ka se no hono mo se ma me e obi ba o fa ne ba na say en fa ne ba jani ba ma no enti hono mo jimi mama me no mo ba fi me over around 3 na commander ne frame me mi ko na mi kunu wo ho mi ni ma se ma ono mi kunu kan mo na commander say me fa nkwa ma ni sister mi kunu sister no fa nkwa mo ko na me ka chen fa wo ma no to bo asem no kan intentem sa utwi no monte enti se wo san kan intentem a ye ntehwe why aha enti commander ne kan say o say me fa nkwa ma mi kunu sister no fa mo ko enye sa se nkwa ma nko school na so munyi bedane amro besa oba ba che me first ana me ka jani se me kunu so oni scouting kwa be ko so right me wo kakra me de me ma be ko school me kunu se dabi chinchina me fa kwa ma ni sister na me so me ko tina me kron for 4 months so be ba be fa me se me nko enti me nko sa na command ka jani me kunu se tam no so na se me kunu so de be ko na se me nko a on bro be chiro later man no command say obe chiro me say yes emra wo Ghana ha man ka hwe na ye pie ko fie ba me beri fe na me ti ase na me fa me auntie na me auntie say sadia ye fa ko hajo bebe amoko awore fo asem ye de ko ye na ye fra me kura no so ba ye na ka chen say be ma dent na o man mo ko school o say oni sika ti ye kika na maka chen say on sorry from no be school no fa kwa mutu god kwa mutu school me so me ho be hia me kita baby na say na wen so hajo no enye fa ye sa me so me titi no see yo wati ma ye fra on be du fie no 2 is me hu me kunu on didi o fe onu sa on frɛ me hu baba me ho so no wakopie o mi krom onu ni sister ne ko ye omo ba ya no omo di minu abaye se omo di minu anu baye se minu anu so baye minu anu se mi papa se mi bra ejam papa na to mi sa frɛ me ntumi nka se me nko me ko ya na ye di asem ko to mi kunu so rent na sa ntimi ntina mi krom kakra afi na oba be pesika na rent dan ne me ma me say waka de enche na be fa oyere na okoe ba me so me tena sa me hwe ade na se na me kunu keka kono emboa me na me ka che ma me papa say okay me ba be hwe say ampa ma me kono tare mionu me ne me kwa tare mionu me na me hye bag mu me ko ka che me say ye kwa koka na ya saba ba ye kodu ye no ka asem no na masa ya ba yes ye kodu ye no wa chija wa sesa na no me see you say sa de ma me bra na me be yi me tare bi na me sa me jimbra na ye be tena twa tama ba be fa I want mommy to say girl no trim panano. Ono so wa packing in my funu kunde say on ware ni biom. Na me ko do me ko say ment na ye ka asem ni wo me busa for ye go wura dem no o ka chan say dem no wa jam I say wa jam esi wa no mako omo fro no Saturday be 3 on be do Sunday anopa enti me so me sim Sunday anopa be do anwuma na say me wura dem a carpet pink krampo ni dem ho me kuna pack bibia free dem ho say me ne me ma ye ni bebia ye beda
aha na me besi aha na me ba na me ni me ba ye da ni e be du kompo ye dia ma ma ko mo bo ma me ni bebi akọ na se ke me ba 1.5 year akwa no ndu bebi ayo mo ja akwa no se free mi se ma ko mi se mo na agi akwa na free ni sister na agi akwa na free mi se mo fa akwa no ma me na wo twa baby eja baby a wo kunu no asori okoye okofa eyi wo ho ni na wo twa eja no aba besi akire Akoma FM okofa ge no mi hu ya na me ka che me kuru pani ono sisi me forget ni amika no enim sa me so me forget ye but still omo bon komo still komo na omo bon nyina nkoma na omo di nyina amikunu omo kasa nyina amikunu da ti recorder so nti me so me fa record na me ko bo che again nukunu ehwa no mikunu se me pese me kunu mama ne life ay danger se again nukunu fa dia na so bobo ni ti na so wusisi a me na maye nti se sa dia on timi na mikunu sisa ka che me se me ma tena se na ma horo mase se bi ma kosu manima ma horo mase na me da ya aduane ma nunuane di se dia ti wo wase anu aduane ma hwan ya di mikunu sisa na ka che me se me ma tena se na ma horo mase na me da ya aduane ma nunuane di nti na nunuane ko ya me ho de nti se dia tu oni nunuane mo Yesu din back to the sender na me ka che se ma ofufuru na oba be hwe atisi o na odumi kom o so oba ye de be ya oba o se wa chumo Yesu din na me se awodo ya me ne de e ya ode hona mo sorry ko nti ma ko se de me che se asori na wo kunu no koye okofa ampena wo mu ni de esi ye no enu wetwa eje wo nkan okofa ampena no me wo kan ye dan wo ko asori dem okofa ampena me ne first na yeta jinga no ti yetu ko santo ho no mu yetu ko santo no mu ni brother ben ye nti ho na me ne ko asori nti wura asori dem no anche bia na me so ne gene na nti na me kuna kasa ka chem se ono gene no mpe no but okotina ho no ma gene no na odi ne ho hyehye no gene de sa na obenya gene number no gene na no ya na onya ne number ene me no ka se ono gene no ka kware Maa Akos ebra wo hu se wo kunu ene gene no etwempena no edie na wo ye ni amitumi ane se mesumi fa recorder no ko bo kire gene no kunu edie na wo hu se ukunu no ene gene twempena wo story no but yo enti ne se wan ka ne yi a mesen ababa ni ama mi hu se gene no mi kunu twempena no that was early morning na me da ho no mo mi kunu siti ho no mo na ofa ni phone frɛ gene no hello baby ene wan ko chi o si da bi fine ne mi so man ko djuma sese hu to sam djumadi no eno a ena waso eguso awutie no wodi ni ba bia frefre. Hello? Oh, Maa Akos. Yeah, Bonita, na me kwai. So mo de taxi driver Sofia. Maa Akos, ababa wona dia obe pre papa. Ababa wona no do obi pre to somebody back to your cousin. And now about the step in the na ke ko ko. Obenya ya de wonya no duro. Ko fu bra no arno. No ma mu sa ko ba no o to. Na bi shale ke ba. Na bi shale ke ba. Nyame ensha papa we didn't ba bia frefre. Akoma hai. Ejo so. O ba da member speaker. Nyame adom yanko. So, we ko dibi se ga ko. Aza be ma no. O mbe so bobo bra bro. Bra ya. Ubu o be se sa be ke. Wa bra be ti ye ja. Wa bra bo e ji e ba agola o bra bo so na o ti. Tani ti wa be za. Nyame ensha we didn't ba bia frefre. Maa Akos. Mira yankwe. I didn't play a papa idea and secret man wire. In the papa, the people of would on to them. No, the test you of the minimum is no be a war. Wait down, I'll finish up. And now, oh, them man was there while you're on judge here. Of the act. Hey, yeah, I didn't tell you, sir. And you know who's some better. It's Me da say ma me fa de twatso na fe me nkọ me ntwa me ho we didn't ba bia frefre. Hello. Yankwe. What's my head? Me just me raba. Imagine I'm working in South Africa. Yankwe imagine. I'm better me aye. Me sra wani di mo amon woni ni ma me. Se Christians in the Nitona wo mo e sha sorry so no. One bet me aka so for e said me sra wani di mo nya so for. So na lo tun ye di oni ma aha ye ni ababa wo se me be yo ti we. Sa na o di be yo bi so.
Ita me jiwuji mo why. Ase ye bebo am said ye etie bia na fe ye hu ne ye be ye ano eden story no arehu ni share ne ye ka se ba no etwantro but afe ne ye hu said ye wo kanyina no eye no kre ben men edinawu mini ba ma me wa han wie mejo so mama ko ye twa ye ho aba ne ye ba ye be se akwa homa ne so ye hye enti mu amo friend no mo twa ye be se aba ye nkwa Caresic Ventures akachi mama ko me da se na mecha kwan sonko so na ma chia hwefo ene atiefo nyina sene ukwada bia ye betwa mu afidie yi so na eyapomoden ho nsam sanse nei Zahara na obi kura beka se Zahara yi ya enei maji babia faga na ha de wonam babia Zahara no kwasam eduro no esa yade enyare wa hoduo ya edukuru nipa edi nipa kwa yada kamenemu no yenya no aduro Zahara eba me shane ni G capsules ni yaduro no eduro a wonom ya no ententem so ekọ direct to your bloodstream eye juma yade a doctor for you hwemu a kire se betime di nipa akọ na kamenemu no eye mogya mu yade na moja mu yade ndodo na ye infections obi wo ho a wanya gono na ma adokuru nipadua na fa nipadua no moja ni nyina wo sa nipa no wotie mi a wadi da so asa woni madura a wono ma beboa wo sansa wano mu no nyina twa ho ahia nom Zahara eba mesha ye ni made de adua ye duro no mo enti wono mu a sane eye adwuma no enipa kra ntiase ye akra edi nuro ne ba bontere ye ntiase esanse eduro no efiri soro ne baaye enu ntine bia obi eduro ne buo fofofo obedoma no manoma wanom adaka ma enya dwuma nanso ye duro koto ba kwa wonom ye no na hyase se eye adwuma eye Zahara Herbal Mesha ene ni G capsules niama enei eduro ne dia hyeta na se kire no esanse wonom ya no eye ba ko pe nokwa enhu nya so benom ato aso obi wo a wonom a ne bia wo pa yaresa na mapa opese chese yade no se ne dokoro no opese free ni video no wete enti wonom wi a wosa no bia mu eno de eye wawa na mom se yade no na wo pese wonom ya no eyi free ho na hu sansesan bia ba oto ba akopɛ nokwasem sanse ene sika ho ayedene me kwa fidie bia so me ka se to aduro ne to ne preko enya fe na wo to aduro na wonom ne nkɔ na se koto bia na nipa bi fa kwan so manfo sika Zahara for ye no yente sa wonom ya no ehona no instant wo se ye adwuma edi se bia wo de ne ye namu yade na wadi akote ye gono ye syphilis wo ba wo de ne ye white tie me pe Zahara Herbal Mesha na wa pe G capsules ne bi wo be capsules ne mienu na wo de mesha no na de anom capsules no eye adwuma tan so ya chese chinye bia ene ho e bia wo ba wo de ne ye wo menses tie me menses no pe Zahara Herbal Mesha ne pe numni mienu na ha de sa wo de ne ye menses nko adea Zahara Herbal Mesha no wonomu a enane moja sufi ya eta wo de ne mu nyina e ma ne ba besen ekọ afeye bia wutie me wo ba we de nani wiche basa kala no ani aye basa wo pese to so se de mama ko wo tie fidie so pani be hye na se de ne kala sia to so yi dia na che se eye Zahara Herbal Mesha ene Zahara G capsules wonya binum a ebeboa wo na edukro ya nso bia wutie me wo de no ekuro no da wo yam eye ulcer basam na mekan ulcer na dukru ni padua na wonya Zahara Herbal Mesha na wonya Zahara G capsules ebeboa wonom ya no ebekum kuro na da wo yam no ama ho atumi atwo ebia wutie me edukro ya tie me yie pa wo immune system no ewo form ya chesa wo de yade bia ko wu ebekraw sesia na wo ti dwa wo se ga obo ho atipa ya ofa ne kwa asoro be ni mama ko na ne ti fa na dwa no edare ne se bibe no pe Zahara Herbal Mesha na wo de Zahara G capsules aka ho ka ne me enu bom na nom na hwade eye dwuma tan so obu ho ne kon yi na ya ne ja wose obi a meda me kon so obi ada ne kon so ne kon nya de ya wo de no eye infections ebi wo ma kon ta ya wo ya ta nom Zahara Herbal Mesha enu buna na ya de hye duro no mu kena no enwuma eye no eya nwanwade eti wonya binum a eboa wo
ebi a me ne wo kasa yi unya se wo ne yedi nkomo utie wo radio no unya kwanya no wa TV no so afa ye number no me bo number no na me dia ma wo frɛ o frɛ so doctor nkasa na ebesi no so ne a wonti ase fa aduro ne ho bia no bisa no o wa botre wo de wo ebedi nkomo afenso so bia na wo de no aduro no bia wo hia bia ton ana se wo hia bibi wo de frɛ yen na ye ne wo eni nkomo eye 0246 348 334 0246 348 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 Ghana House de Zahara yenno no heba shop bia benya biato se Ghana ha pass baby eton aduro minim drugstore kro ya obeba wura ho Zahara yenno ni bi nsi ho ne bo nso da fam obia betimi atobi enti se bia wo hia bi Ghana ha bia wo esremu enkran Kumase Eastern uko Central ehene voter region Zahara de yenno no achita bia afa hindi heba mesha no kwasam edro we yetete aduro eyetete aduro ye aduro we eba system no me 20 years ebi a wutie me wo de ne malaria fever no hindi heba mesha onoma ebeboa wo ebi a wo de na maman no adokoro ni padua no obu ho okwan ahoroto a mama enya goro adokoro no eyenuane na yedie na o enuane na anwane sade no iteyede ye maman ne be dokoro enti ya tanom hindi se bia wo de no obi wo ho a wo blood group no kra nti no aduane bo ho a wo di amoa wo te be dore wa maman enti wonom hindi na e wo woro sa efi no ya eta ne paduane no bo ho a maman na ta ne bo ane bo aye se kente maman nko a wo di dia na che se aduane no eno so ne ma diabetes no obi a wanya diabetes bia no amaman ne hyase be wadwe amaso anase bia ulcer ene ya ne hyase firi enti na wonom Zahara eba mesha ene ne G capsules na etimi ulcer no enti wonom eno na wo de hindi na ka ho we ya haban any side effect bia yanom de ye abusu odwaso yi ene bia wo kotobi konom ebe ma problem we ne de ye haban ene ya noa ye de agu ntuam enti wonom kura wa na boa wo wonyare kura numbi sansa wo nom no yedidi a yekobai enuane ne bebre ye yade enti wonum bi ebeboa wo wasi kire yade ne dada wanya bi a num hindi ne bi ebi a wo de ne pressure wo pressure ne wo soro wonum hindi na ebeboa wo typhoid fever de eyi ne ho eno kra de e wo dance a eba ne ya ano ode e hindi kro na na yesa adwuma no wontimi ne di wonum bi a betimi adidi wontimi na wonum bi a betimi ada e hindi herbal mixture Zahara man capsule drone nie memedro mama ko edro we de me amedro kwa na mani ache say anadwo de ade de e wo mpaso e wo ade de so wo Zahara man capsules mo mama ko na nya ni nso na ye ne mpaso nti ma menyi mpaso ne mfiri ho ebi wo ha na nya mpaso baby abetimi aye no ade de wo ma ho ne mema ho kanisa Zahara man capsules ye memedro mesremo wo ye be ma da wutie mi apebi nom na be ma yo no ensi pina ensi ta sisie ni munya dene be ma ni munya dene wenya dura wo be no na fa wo yam na wo pe sisi mu de na se kofa yam de na se ne moa ya no maduro ni bia ye de ne nte sa Zahara man wo no na oduru mpa so na hu se wa no maduro bo adwuma chese obu wo a wo no ma ho se doctor edro ma no bio na so wo pe so be ma so re gina so ana kompa so hwe na hwa de edro ni ye adwuma se konkom men ye jai adanse e ba ya so ye no kwasem e ka wade bom e ma ne bitimi jai aware because of sex nya mema nko a o e na mo pe sex no ma no so pe enti me no me betena ma na na mu na maka de ama wo mo ye be ma no maduro ni bi fa ma ye na drum pa so ane o manyina ne fa ye adwuma no fa ma ye na awade no entumi enso your numbers no e 0246 348 334 0246 348 and afa 0248 569 335 mama koda se na e be se hia na enne ya me boss awoda okay
Mr. Simon Amwa, my boss, Nimpon Precope, CEO of Currency Ventures. On that one. Oh, yeah, Mr. Simon Amwa, and young grow, and then I would die. Just say, Mama, this is a hard rub that just one. No question. Can want some. Oh, where you good. Oh, yes, say. Bema na Simon onyame ehia na bema nso be ye good efri ne yere sa pepepe ne yere nka ho a enti ne yere nso so ye chia no kwa na da so no Currency Ventures and na woda so fefe enti papa wo kwa so nyame nhira wakoma pa nyame nko so enti na nyame nhira no no enti na nyame ehia no enti mama koda sende be san ehia nyame nhira happy birthday enkoma Mr. Simon Amwa Obapa mama he wie ye niama ko sisi die na bre bibia boko wo bre me ayi akukọ bi ba wi wo no ana cake ana ebi mako ana asam asam wana asam pa wo sisi die ka so ba ni yie okay family way yo mako me da ase Akoma FM ye from araba me free cape but ha na metina ya na ya rienti me kodi ho na ni be ma bi e ware me we wa ha be bi oni din your friend ni the fear din na ya Kobe but na you did Richard Taylor okay nti yare bo me mu na ye be fa me ko fie se me nkwasa me ho yare nti me sa me ho yare wie ye no na am some sister nuku ne ka kire ne se mate apo no amba fa me no no ye ne se ne ma me se so ware me bie ma onka busuan no ho nti me no omanka na be ma me da ho me yare da ho na spinal cord nti me tumi sorry ye no kom nse me ntumi sorry na me sorry nti yes I know say me tina me baby na obi say atina baby na akwara na hwe no na me sister kunu friend ka kire ne say sisi a say ni akwara na hwe no o ka kire me sister kunu say onye adwuma na me se mate na me wa ha na me ye adwuma wa deca class na ye chalk ene eyi wa ha toilet roll e wo fa bi nti adwuma na ye na o mu gya ye adwuma no na mo ba donima nti ho na me frɛ boy ba ko say e kwan de mo ana na o say o me fa nipa na on tumi ho ma fa nipa ba ko mienu na me say na ne me ma obi aba wona why den wa fa na ma me na me ka kyerɛ me kun ni say ko donima ho wo kwa bonipa we din na ka kyerɛ sɛ me say obefa nukre ni me me brain pansa okɔ eso ana ye fa no ye fa no bosu me ne de scam ba bosu me no me bisa no say oniska na me ye kaka akra metete wa na fi me ni eska kakra na me am de ton ma ade nti na me bisa no na ye ne say bosu mo ma 20 Ghana na me say mati bosu kan sam ya mati 20 na fi akɔ 50 Akoma FM 50 na ye last year no na me ba ha say 50 ni de ambo ami onto na me na edwuma mu ho ye feel so na so be na 100 na me say 100 say but na me ye edwuma nti no na fa ne say mfa ho nti yes an 100 so say na pepe bi nda so na last year no no ma me spinal cord ni me nufu problem bem nti na me ko hospital sa sikasam me ko kolobo me ko takra de ko sha machine tabetin say ma me sika no akofom na me friend ka chen say 100 ni de embo ame because akura ni bibia ya 100 Ghana no school kom no school talia no poboa bibia ni 100 Ghana na embo ame me kan yo say onye bidio benya ama me anu no na me twa so na me say wo sesen wo nya bi ne me fa obi phone kra fra on fa me frɛ na on fa phone ni da na ma fro bi wedwuma center oba edwuma say ayo wedwuma mo na me see you me da na se nti yes ade bia me kan ti last February ni mu no na doctor no frame say membrane na my ready December ya me surgery no e wo me nufu na me koi ti me koi na me koi surgery na me hwa scanning no ma e frame me ho no ti say ama me sika sam kokora na me frɛ no anopa me do bi no ma o frɛ ya na se hwan ya na me se me ya na me sisi ade sika bia ni na kola no say problem e come to the school mo books ni bibia adam so nti boa me eno an mako ma frɛ na oh ha ma hwɛ me phone so 100 Ghana na me yi en hwɛ me ko tie bia na ka bi na ka de menim saa sisi a carry forward na do so
wo from fa na me say o kan na me say o men kasa me ha ho te dem me ade bia me show e dre wia de de ma wa na me show ye bibia nti me show me frɛ ye bibia na ma e dan me do to me frɛ wa wo say wo ho a me de bato woni ne wo ma sen ba ko woni no ba ba ko oye ho ade ai oye ho ade ba ye me ho ade enti o yare ye no yare ne ba ye nya na woni nete na mo ware me pa che na woni be ma no mo te hene fa e wa hodwo wo se be ma na friends en kobi okay adwuma ben wo ye donima company o free hene of mankesim enti ebra wo yade ne ban na wo ware kobi a woni ne tifie ba ko okay enti wo yare be enfie be say yare be pacho ya no mo be 2 years be 2 years 2 years no yade ne mu nyina no be ma no ehwe debi no ya wo den ya wa ha ne de ina ohwe me but eye din pa na my sister mo be hu na o se de bi yenko fi na mo han ka na ye koy na ba ho ba akopɛ no anu no wensi ho biem muko mukurom central region timuko e no oba ho ba akopɛ wensi ho biem ba no sandiska on sandiska ncho so onye adwuma woni ne ware fie sen be 1.5 year na dem programs ni si mo ware ye no 1.5 year na program no esi okay what the back or aware bajo ai okay ono so na oba okay enti breben na be ma na busuafo ka se wo mo ba ni nim no mo osan be ware wo a na obefa wo ba on be disown no me yare ye no na me yare ye no no me wa agogo so ntumi na transfer me call emergency so ntumi na ene me contact straight nya na me da ambulance enti na dia ye no podium ni me say men sorry bi enti emoni na jama ni parent no so say me yare daji ni nyina ma me na ba ma no wo fie ho but me de ma nkwhwe ne da me enti fie ofo ne ba me say wasi abo ono wo no wo fie ono mba ha na me se de woni wukunu ene wo ba no e wo fie ai ba he fa fie ahodwo no wasi aba no mba he na me se me hu no but na me yare ne enti na me hia say meti apo nto be ma ne die no kwani me no no opo adwuma bia oba ho but ono wan kan chem say ne maame abada nti fiafo no ba na wasi aba no mba he na me se me ni program na me twa so na woni wasimo na wukura busuafo no wo ntokwa kakra ansa na yade ne bebo be me pa minimo be ma na da bi o ka kire me say ono ware mi ana ne maame bi say me say na wo ba we wakọ na oba wo die ono maame ni bisa be ma no ena o se aden ono wankasa e da bi so mo ho ana onya akọ na o se me mfa ne bra o ha na adwene na me fa ne bra no po wewu na o se ai moko na o discuss ene ma ni dua ma no moko ni nyina ahye nti o kan sa na me kun die bufu abaji fo nse de moko na ahye moko bi ahye moko no mate se waye aton ati ton nti o ka sha me sa ahye na ahye e hwan de me abusu asam de me nkabi na me twem tede bi aso na onya akwa na me fan oba we yakofo ne oba we oba o so obo bra oba akwafa no na Maa Akos ade we prema ni ba Maa Akos meti ha no mbra ye gi adwuma ne edwura abofo konongo mampon maka de gura na me de me no mako even me tifio mpo bisa hodwo na maye pipe ameton madam bi fi London by say o problem wa kedi dwa ma ne ma me mpa bi ma no me na me di dwa south bosum na no ma send me wetu ya meka nti na me nti o mo ba fi ono mo nse enu ma bi sisisi wane eyi a o mo nse ne ba na eden ato na ye twi no ma no so ma me so di na fa ya akwadworo o twi no ma ne nyina bibie siwa bi a ya me di bia me point o betwi wo ye die ni ono so ye infantini ukru so ye infantini okay enti no wo yare no na akra ne wo wa na wo de akra ne komo abusiafo me yare de no ha me kwa na ye nyina ekoi okay na wo say okunu ma me bisa no say obeyi a wakọ ware de oba wo de adan wo nyine che be ma no ba cho be de mitimi hu no da bi wo nyine che na wo be hu no because say you sika say okay ye hwe say benya be ma no na ye ne no edin komo say be ma dey the same Kobe 60 days hey million kaba hello
Richard. Musa friend Richard Taylor, Emma, the deep no. Richard Taylor, for DBS. Donima Company. Donima. Ejuma ni yon na pema bema no. Me an pema no. Wo yare ye na ho to wo no. Na me yare ye no na me ho ponto me. Se onko ye no wanya bi na ama akwala no wa ye den. Wa support no me. Na ma ye fa na ejuma mbo obi edi adanse. Wona wo ma ye fa be na ma ye fa because omo nyina na omo ye ejuma wo jolly ninti no ye toilet ni ndadoa no. Nti jolly ni begu no no mba she doni ma ha. Nti doni ma so ye jolly ai se toilet ni dadoa. Nti ono kro ba ye no nyipa ma ye fa na ne ka chem say. Akoma FM. Wa ya lucky pa wo ma na kwetena machine. Machine so wotina hwan ya de ebeyi wedi. Nti ade ehima akoma say Maa Akos say ya 2 pay. Na o ka kire me say pay say na woji. Na wa say 100 Ghana pepepe. Obi a wo na pa adwuma na ma be ma no. Na na adwuma say ya wotifie. Wotifie. Ana wo say wo ba papa na ye bia. Wotifie Maa Akos. Wotifie ho no ni mo bia ho. Wo keso mo nyina obi animi. Wo yare ya wo ba ko wo ama ho nyina echi no wo sa pa adwuma de ma no. Akwara ni nti Maa Akos. Ene wo nya adwuma ne wie ye no. First one pamba so wajibusia. Na bisa no de den aden. Na my advance na ewu na me twa so. Enti sese wo nya adwuma no sika kakra ba na nsem no. Wagya o. Dade na Maa Akos obi ati ni baby me podi. Sese ni. Me ko be ye akran position 11 years. Be 11 years ni. Na se wo ye ho ade enti amamere kwa so no. Oye me ho ade wo me sister mo nyina me ma me ne me papa nkrofo nyina bai wo ho. Enti wo de na no na gya wo na abusua sa be hia na mugu awade no. Nti no say ne ma me say de ne ma me ka no tie enti amame no Maa Akos. Enti wo de na me pese me hu say oye ho ade de me de sa na ka kire so ma me se de na ma me say mam onne me tena abusua no nka ho na o ma me so sa ware ubie mu a mo ya ye fro no o ma me de na no ene ka se me ba no be ware. The call tunes ring is 26 Teslas for 60 days. Hello, the number you called is currently unavailable. Yeah. Of course, I mean, I'm obi normal. Me de frɛ on so you see no mas 3 and 20 me de minimum anyway yo enti wono wo kasa babo David 100 Ghana but me cheap me phone asai enti me ye cheap ni hye ma bu nsedem me kire say 100 pepepe woni abusua ma ko me abusua ade nti na be ma be ye ho ade na wo yare ye no ma me say wo ne ho to no na asa kofa ne ba bie mu a ye disown you enu ti awade ne go 11 years a wobusua entumi ni na busua nkwatena ase anka bibia Maa Akos me ye de me ankesa no o say nipa no wotina me ayen say me feel say because me to me bo me ho made me ma de ba ko no ti won fa ne ho eh ja ne life man 100 Ghana o de ba wagina wo de aso na dia choba say problem e go me so no say ade me tie say say akoye say adwum bio ewe wachi ana o spinal cord na wo nofo me spinal cord mpo de ne bill number I say me nufu ha de akati furu kura oh ye twa wo nofo ne ba kwa firi ho kura atafifia no kura me nyes kan to bi nam de ntoma ye nam de ahye wo no ya tatim sisi Akoma FM 87.9 oh mensu na ma mera ho enti entuma na wabobode ahye ho oh artificial na was nka wo to artificial na nke de show no fo no ho no scan no de baba na ide sa akola ne ba yare ya de to hospital 1 million ensu na school I dey bia 7 this as my pet classes or you ma akwan metua kwa classes baba ma ne be ware o na problem we ni ho wonni spinal cord yare wachi na wo no fo ni mienu nyina tuatua ho kama ti be ma ne ware wachi na yare ne ba ya yare ne ko de ne me wo me ba no na onum we na aye moja
but me madwene eye onuma na moja ba ho na nufunsu aba nti ama madwene ankwase me feel say kuro bi na abam nti no chire eye wo ne ba ma ne ba ai ne ba no wo ne Richard Taylor ba Kobe ba o akora ni num nufu na hu se moja ne eyi nufunsuo no eba timi ma fa ne se eyi bia nti na yese we no na me de man kese na me ma ne didi ntamoso nti echire kura na mu se eya bibia bedem na me so me se Akoma FM 87.9 eya me de ma me hwa na me se debi na me sister se ne foko ntabet na ya hwe nti me ko me start process me ne de me ya 8 months na de bia akwa ha ko twa machine bi atakra de ma akoma eya me nufu mpanka me ruwa me bi da uko demo flat yesi ye show yemu no ma nyina se ye edwuma ansa wakokolobu ansa faha ansa yesi temi yesa na msi uko so de bia wa na wo twe ho me ma ni fiu no wade ukoma wabusiafo be fa wie no no ano no ko anu po se me ma yare ama ma me abetwe me no no nsem akeka no me body me akwala no po na hia me mako akwala na me problem ti wo yare na ho to wo no na abusia se onim no obefa wo be fie bie mu on be disown no feze yo ba ho be hu me no shake no o shake oba ho ohun mi ano si there why come on o ka so obewu na me si aden yan sentina na me so yon ka kan cha ne ma me ansa because some ka se me no ten wu a me hu ebusu ni bia ka kire wo ma me nti me sister ko no so kan so nko na no am bi ye me sister ko no friend wa on pick call say be on pick na djuma say no ma me ampa djuma ma no ni nua ba ampa djuma ma no ni nua ba ma ampa djuma ma no me do ni mo wo na ko pa djuma ma no no po me di phone na me kan okay nti say on first can be kan akra ne I say akra ne de on ya ne 10 cedis ma bi a day akra ne wo fie say 10 years na se se wuti ye adwuma nkaka see I normal na me to me nsuwa okay normal me to me nsuwa okay ha kafra ye be hwe de nyame be ye why okay ahaya Akoma 87.9 FM pastor Mpacho metan say Akoma mu nsem dwumadie no eno a na waso eguso a wutie no asem no eye areho sem papa e de mame nice woman na wayare wanfie no wahwe ne kakra de okwa wanfie no biem na mmom wo hunu se wone ne wo ba enti mempa adwuma ma wo pa adwuma ma wo a ene na yeye nie asam ne ma reho ya okwa wanso no onyare o no nyare nice woman just an consent ye twane no for back into one kaba I Fido quick loans, Mr. Obamodiana Baji loans, see a wife. Fido dear, download the Fido app no Google Play Store. Now, Ubenya Bosia free 200 Ghana cedis, Edicosi 2,000 Ghana cedis. Said you'll be see a 3-hour car and a better see a madi moodra. And to dial star 711 star 999 hash, star 711 star 999 hash. Not to say, you caught your name now, when him, Piwak Natural, and the 3P Gallic Meshamba. Na Piwak Natural Mr. 3P no aboye pa ya de garlic ne wo na ye ne asesa enuane no de agumo techi was to kwan kasede do anwudwi ya de anase wafu na ye kapu we sugar level was so blood pressure no was so what ya de ntante Mr. no bi na boost immune system no 3P garlic mesha eyadro no nam daniel ba mist kwalenak apedan ne angelos Piwak Natural ya number ni fra ye na ebetubi onso tobi nom uto toba akotonkoto adu koto adu no fasifie 0248928824 0248928824
na also enya bi Pastor Julius ye be ko hene Ashanti marathon Ashanti marathon eno na pepe be kasa Ashanti marathon nkokra fo nyina betu ba bibia wo bia bo ona mo se bi ti so enya se kota baba ebe yiro 1 October baba so kra be kobi na marathon no be kobi na America mu ya dia akoma mu nsem tim metina ambulance akoma mu nsem tim ye nyina ye be ko first of October and eba so na no kwasem ne say keep fit club ahodo nyina corporate groups schools individuals and families ahodo mbetumi aba na ma ba be register na afa ye de mo aka dwumadi no say opese oba na oba be join ya number obetumi afre so 0548390970 0548390970 Akoma 87.9 yo Kumasi City Mall your media partners at TV3 Onua TV and at 3news.com onuaonline.com obetumi aba be fab form medasi ye grow fine mojadro and American for the ama wono no bi ubeda ye wo bedidi ye wo fichi kromu bibia ba ye kama ye grow fine emojadro Mr. Kwalenak Ashtown smart table obo as Friday men sapedan pure leaf chemical near ba shop bi amunya na frɛ digital ba clinic neko to grow fine was 0244 596532 0244 596532 Baku capsules medro Rocket Clinic Limited and Edia Banono B Jenicure 442 medro Rocket and Edia Ba Obadi no Ven capsules man medro Johnson Tentem yana wa yase ya prostate adieno would ye ven capsules medfagin ubedi ye ubede ye mojadia frusani ye kama mwamuye jumade mununum binentu mmahoden akwakran ya brewan moko jogging free Rocket was 0244 183230 0244 183230 and 0248 885040 yewo Kumasi Alaba Wabo station yani siko house and edin mu keteke mempata mu keteke train no e ba be mempata mu keteke confia sante mempata mu keteke yebo money ani aba o ba bia wo no na afa ya ba be frame mpanimfo na critical issues unya anopomasibre na mpanimfo ayi ano e de amount first one no Friday ya 26 August mempata mu keteke na e ba so magazine Kumasi nyina mo me mo ayamra mehia wo ho and now so September 9th and also if fiada sa and also ye beba Kumasi race course and no the phone nyina kejeti amu nyina momode na mama ye nhia e ho de twato okra no September 23rd and also mempata mu ye basa ba ho Kumasi Central Market e ma mefo the phone nyina e ba be hia na Ghana Akoma and this adwumadi e bro Kofi Asante and ni team nyina e bodwa e ho na afa ye hia ne ne mpanimfo adi enkomo me da say Enesteba industry na the Enesto intimate aba na ntemu apropro ekro na fe honam enka wapampamu padandrof oba stretch marks udware wi na honam yo hene wo pese already ye fe kokko tuntum chocolate wo de ye NS ointment awake natural capsules de ABC immune system no be ma wa ye mre wo de boss 2 minutes 3 minutes no dwunso nkuruma so ebia udwunso wa ya se watenka na ne bi wo ba wo fichi kromu wanum atuntumi ne di wa pitete atekwa enem nsan ya de nyina da edroni awake natural capsules ne mienu wo de sra mo de awake na NS ointment sra na awake natural capsules no ba obema wonu no bi enkai wo kan shi drug line Kinsok herbal Repage Ventures Tenated Baseline Pharmacy Native Pharmacy Rejoice ubenya bi kofodua for monko Gapson Delight Drug Right and be no pharmacy enkoko Owusko bi Hillside and a BB Pharmacy kaswa for monko Tribe of Judah Kumasi Osekrom Daniel ba Misty Kolinake ba Habme and a Kriske ubenya NS ointment and a awake natural capsules Freyera NS 0245 079915 0245 07 9915 and 0276 537701 na wamasaka bi top chocolate spread fafa pano no na emapano eye depa na fe top choco 3 in 1 cocoa sugar ene milk bibia wom de ohia ne suhie provision supermarket mu enye na for 0243 033033 0243 033 nemom awo na wo pe wakwa awade mfie no mfie duo no awa yi
Tulia Mr. Wada may fa won twa wompoa bomodi anebra Dr. Mafo Fertility Herbal Center woba wo benyese matamfo ani ewu woba no so onante ontumi nante a bomodi anefra Dr. Mafo na onchero obem ochese woba no obenante ntem ye wato so esreso ati bisa base ye ben Presby School no Fred Dr. Mafo e was 0244 411099 0244 411099 and 0277 74 1618 for some kwadan Dr. Mafo no mo na also wongo nemum Alaska Star Enterprise there will be any no ani enu se eho e na wo benya original wallpaper e dey free enti installers no e bia private company ho hotel restaurant wasoro banking hall ohene wo palace ho DC office or schools and recreational centers any pubs no mesemoda shane so se wo pe wallpaper e ko ba bia kwadum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza no koto Alaska original wallpaper no enchirima na beba bednya so emfaso for 055 4114878 Alaska 055 4114878 a Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services prostate cancer prostate enlargement nemu sanya dia na fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria baby a wodo yade bekro ne betutu ase ne yesoro yade no Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ayaresa yadoma chade de maye ye wokuma so hwim school junction ohim ama from off Barakasi Road and New Achimota Petroleum Bungalow Yana Family Life International School and Hwenemo for 0543 3200 30 3200 30 na one anyo so Pastor Julius Dawood ointment 360 capsules Dawood 360 ma ayadu papa baby bia ni padua na kwa baby ya wonya num bia eno an say eyi yare nyina afiri mu Dawood ye friend say hwini na duro no bo adwuma gidigidi kwana kwaje wo de na fa Dawood ointment ka ho odi twitwi wa apostle bi dobra sa watwia case close me pa cha friend Dr. Dawood e was 0201 68 1717 0201 68 1717 and 0244 88 6437 na ku ya kafefe talala kafefe ye emane meme nyina duro me se be ma siesie wo be ma ho ne ho nya akono enye se ye de wadru mpaso na afi na obegenegene wo ba no be ma wadru ne kafefe obae anda kanu no tim eye kafefe ne enom dia tetimu enti nom kafefe talala Daniel ba kwale na capidance madam bo say owosko bi e won kokko for Harriet e was 0207183819 0207183819 SPC short pond drink de the mama nom kama frafra wa bia enemo enu nti wedding engagement where your partner bibia no bomodia na efa SPC short pond drink fa serve wa hoho emos yakoto enterprise edum pizzas na sachi trading enterprise ye wa binchi VIP parking yard no opposite Pedro Frabo Ventures ahinsan as the friend 0249017302 0249017302 ni yakọ ye nkọ ni entwa ye homra na ye twa ye ho ba afa second story no abedwafo abeto wonte ho na yakọ ahoma no eso be na mamu ahawie ye na bokọ de nyame adom bi abokọ okay family remo time HH and a time herbal center time herbal Mr. Sanate me nchia be ma obibia ene awia ise wanya adaje atwen ama time bre no edru so na yede apomuden wasem ede bre obibiara anokwasem se apomuden ade ehuhia ye papa anokwasem so obibenya wa na ye bra yare bi aka wato a untimi nkoma na untimi yonhwe eno nti na time herbal center yesi yedra yede aba ye friend no time herbal Mr. and afi time HH no be ma unsatimi aka bi na timi so aboa wo asisi abra yare aka wato dem a wontimi enya ho hwe no edre friend time HH ni time eba Mr. and now here say obenom ebi a okọ drugstore ne pharmacy herba shop lances chemical shop a won sabitimi aka edra ye ka ho asem ibi se opese ofre yen so na ne atwetwen enkomo a ye nama no 0244 417 669 0244 417 669
onuadofo bomodin so obefe na ne yetimi atwetwe enkomo anokwasem se adura ye fe no time hh no adura ye de aba se emeboa na entimi ndi yasem emfama yen enam se etoda bia wankasa kro otimi sore afi si ma hu sa asem yare so still na ma hu sa hoden eni nipadua nim oni padua akwa no na se bia na hoden abafom immune system na ya na ayemre ubehia adura benom a ebetimi ama na peja anasa ama ahoden asan aba nipadua nim yenkai ne yenhye no se immune system na etimi boye ho ban eno na kutia nyarewa mpo se yare bi ba nipadua nim a eno na edi kan hia no na ene no atimi asi apene na se ko ba se immune system no ahoden awofom a yare bewura nipadua nim a na atwia fa no so na aka ho ede wo ato nom eno na ebu ho no etimi di mema ne ema nyina enya ewo baabi eno nti ne yesere se bomodin ara se adru efe no time hh yubema wonsa atimi akabi na atimi so aboa wo ene se wo ho na se woye oba na se opese onu di etimi edim etimi ekosoro etimi siesie ye ede ma wo se de be ya no kwasem so ne be mampo ehia mu a ebekwa fa anije ede aba eduru ba bia no kwasem so obi wodofo pa na enso okọ no ho ana wo fere okọ no ho ana osuru enam wo hawo bia abetena oba na himfie ho no munti ene onum so okọ ekura bekwa kodane animguase etimi ede amano ene se wo yoba na se opa eduru abenu mu ebetimi aboa amu ahunu di etimi adi mu dia na eyedura ye friend no time hh heba mixture time hh heba mixture eduru ebi na se wunya no mu a ebetimi aboa wo asiesie wo ama wa hoode no apom di wasab no etimi akosoro di ama ebi ana yoba na nsansa gugu basa no kwasem se ensansa ni bu ho a obetimi gu a se ne be makura ni ubehia na wa amọ no ho ban pe ono nso benya so a ohaw ni bi ama abre bi edi unyam edubu okura etimi gu ama se be bi a ebi be pa ye bi begu no na ho no so ahye bo se na ye wo hene na ye wo de na utiti e ba sa akura mpo no kwasem se nam se ho no ba be ye kurunti se wo dwon so akura mpo na wase ehyehye wa na so ya ase eya wo ya onuadofo a wotemenka se na ye ohaw bi na wanya wo ahemfi ho no ene na edi unya mesre se pedra ye fe no time hh heba mixture time hh heba mixture when you adura unya bi no mu a oba ebesiesi opapa na de de wo mukura mpo ne se oba bi wa no kwasem sa bre bia na nsu gugu no se bema ben no bema emben no oho no mana no ho afo sa de wo nsu timi de enkabone bi esan ede ba oba bi won so obu ni nsa wie firi wonom ekono na afi nsu ahyase se egugu no sa no ma we nyina yo hawa ya na edi ema enyam na se wonya adura efe no time hh na sa wonom mani busu immune system na ebema so hawo ni nyina agyae ni padua kwa no ene wo hawo na betre ni padua no besie ni na yi di afiri honom na san amoa ye sadu nyakopon ebo wo na wote no enti adura efe no time hh no so yo banko ade a emane mpa ho da biara da no numbi hawo biara wanya wa ahemfi honom no odi opese otu ase nko a na wo yo oba asima wo yo oba mu nko ade a nom adura efe no time hh san so na ye bema na ne wonyo hawo bema sam so ene wuntimi mpo empeja na waka se oba abesoa anokwasem se beme upa adura benom ebie wuntirim bema immune system no ho ayeden na afa bema watimi akokwan so amu watimi abo adwuma ye di a mesere se nom adura ye frɛ no time hh ene se wo ye bema ene mo hawo bi a wanya wo mema semti ene utia break na edafom anokwasem se o hyego ba ko wuntimi enhye bio agi se na wotwe ene bema bi ene wo mema sem ayemre ewo empem upa adura benom ebetimi abo asiesie wo adiwa kagina mu pa dia na eyadura ye frɛ no time hh na wo hia se obenom eno na ebetimi so aboaw na asiesie wa bre biara ene be me no akodi mpa bi so agura me ene wo hu se ensuo firi be mem eba emu ekekaw emu ye wo hene anokwasem se wo ho no ma otimi se na obema no no femfem obi atimi madwon so de obasa obadwon so pio sa anokwasem se be ma bo modin ase wo kwoso ha we mu a obenya adura ye frɛ no time hh na nso atimi anonom how biara be ma wanya obe ma sam so no se yen sansa eso na tie odwo nso anu moja enam a nom adura e frɛ no time hh heba mixture na entimi muaw na endi wasem emfa emaw aduro ko drugstore pharmacy heba shop Lances chemical shop bibi atun aduro bibi atun nduro nyina aton so a oso pe adura e frɛ no time hh heba mixture unya bi to a
ebetimi nso aboa papa ya na ma edidi adwuma no 0244 417 669 0244 417 669 say offer time herbal center na say time hh4 ye betimi aboa papa sanso na hya no so say ya dura ye frɛ no time herbal mixture time herbal mixture no anokwasem say ayadura aba na ebeboa yen enkankan ni insutobre awobre ya ye womu yi anokwasem say abre bi abehwe no enofo waye basa ahoden hyada enwura ni peduanim abre abi ebehwe no na oni pedua kwa na anokwasem say na aboto enam weda no enti ena opedura abenom ye betimi ekagyan wo amu ahoden ase ye pagya edi ama wo de a eye time herbal mixture ene ye kanfo de ama wo eduba bi na weda mu enyunu se ya anokwasem say masabi yare ene wo hawo ne amane empadi padua no so da ebonhwe no obi wo ho no ma wontimi endidi na aduane die na aye basa wose me sori anope kura asem me honam etwetweme asem honam ye basa asem ebofunu me kakra onuadofo a oteme nka no kwasem se so wada ne sesa pe na nipadua no so sesa wanhwe na de wo ba be ko hawo ene amane mu upadura abenom ebetimi aboawo amu ahoden amu otimi asan ye adwuma ye dia nom time e ba Mr. Dono emposi ye 3D yare na aba nipadua nim 3D yare na etete wo ene obi wo ho na 3D yare ntene o se mi nkwa adwuma anampo so kwa adwuma o se mi ntimi nya adwuma enam sa wo wate agu no so ono ankasa gitum sa wo na ede no sampo enpo enka brogu nsuo anase nsuo mpo ye de ahye fridge mu ene odi dware a anka wo no ende ne sa nanso enam se eye 3D yare na de sanso anso no de abre nti abre bia na hu se wo so chechecheche e ba sa na bubu ni padua no na mo apo no apo so nyina ya wo mre wo ntimi enkasa wo so awo nante anu wa mre otimi tuhwe onuadofo atemenka so for so mpo se obenante a woni so betimi achin amu atimi atwa ahwe onuadofo atemenka abre wa kwa huhiam yare de wa to fom ya wo ntimi yo ho hwe no wo padu betimi apagyaw asan gina ho no ma na eye time herbal mixture obi won so anokwasem se edu anwume no obeda afi na hohye asiminie no betimi ahyehye ebasa bonse na sa wo hiahia na wo ho kyerɛw na mo akoma ebo periperi wo akoma ebo ntantem wo je wo ho anje wo yo ho hwea enyeyi onuadofo a wotemenka se na se wo ho na so ho taye hye eboroso onuadofo kai na hye no se wo benu madura efe no time eba mixture na atimi nso aboa wo asiesie amo ahode mapa amo ahode atimi agina so oha obi re koso ni paduanum ya no nte ya na ma hohye no ebeto ni paduan so no unya adura efe no time eba Mr. na so no no mo a ebetimi ayi de afiri honom ama ho so atimi atɔ enei e wasase so sanso no yubi atemeka no kwasem se enei se wo ho na wontimi enda ukoto kete so na ho hiahia na ho kyerɛw ama ho nda nyina ya basa enei oba ade abechi na ho na mu twetwon na se waye basa odwondwene kura mpa ensisi so onuadofo padura ye fe no time herbal mixture time herbal mixture na no madura bi anopa wi na anwumre na entimi so mu a obi nso amaame ne de ne yetipaye anokwasem se ne titibiem ya na afino na mkrampo na okwa afafa enam so uti na ye wo ya no eduru hwe bonse na ase no na edirect wa na ase etwe ho utiafo ma na ho no maka no ho enti umpeso be bibi mpa uti no ebe ye wo ya bio na nso enam se ye yade enti den a ebe ye wo ya otifa akokora ebe ye wo ya eno na se ye kase a bonse na so wani nyina ye ko na hwinum nyina so ni so be se obi nama obetimi awensin na wo him a ebroso onuadofo ya 3D yare nso aso no ebi no ohunum na asisi a adura betimi aboawo amanatimi agyaye no eye time herbal mixture na ye sorry so no oko drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop bebi atun aduro bebi etunduro nyina ton no obetimi anya adura efe no time herbal mixture and afi time hh herbal mixture ni bi obiaye biara opeso ofre yen so a 0244 417 669 0244 417 669 but you tina mani 0244 417 669 offer time herbal center the time hh4 ye beje ofeso okay me da se me nua bema so the every time herbal center akwaje time hh herbal machine afi time herbal machine na wa wonim se emedire otwe ba pada ebeba wan sem Pastor Julius ma
ha yemi abeya ye ne di komo yi na wo hwe ne no fo no a yeah ma wo ye twa intino insempi ye de beto so mo man for hwe yes ye twa na nti so be satade a obobo ntoma no a na ode ahye ho na chese ne we no ayefe ha na wo ka se artificial breast no na onyabia ko de be hye but say sikasema ye den nti ba na so obi bisa se ha wa fanidia amade but obisa say how much is the artificial breast obi bisa nti no sabia your mama say your doctor from penifo etie ye ne ade nti so obi nim artificial breast na the price a be a hospitals ne ade na o metumi asend ya my through your WhatsApp numbers na gugu ase no ha Maa Akos 0599814926 0599814926 and 0245301462 0245301462 so wouldn't artificial breast ne boa obetumi ya WhatsApp me na betumi ya message me na ya hwe nkofo bisa se eyesen bia na ansa na won free hanko no na me ai na dom obetumi ya solve that aspect enti ya de no fo no se de sitie no ya de beto so na won so ahu but nka be ya me de papa se on free hanko no nanka adomfo adom ye na ya tumi ya artificial breast akoma mu samati fo na yesterday for no mo ma jojo me ko hwese na o se me nhwe se de esitie na me ya oba ya oyiye na entomago na oyi free mu o se me nhwe na afede na ma jojo na nti unsambata say de maye kombi say na mbisa no say nti wei otumi no say enie na wei na be hye ne ahye ne ha o say ye ntwa na obi ahu nsa asem na o enya atrosem nti oyi de hye ne mu say no na oyi ye na no fo na kasa na ye twa no o die ni say ye hwe nti ebebo na ye fa so ye tie fo nti ansa kwa di picture no ebeto so no say dia kodu ye artificial breast na dia ma no yeah best say TF ne ahefo I think say ye wa ha say ye buo nipa de na nipa ne ye beboa no na de bia me ka say enema bi say epia bia na ya kwanya ma nkrofo bi so yedie aka say nipa bi wo ho a oboa na oboa no ma wa wo ho nipa bi wo ho oboa na wo be yinhira nti ye best say TF say de bia me ka say ye wa ha de pia ye tueska obeba na ma eyi ni botum sika na na kwa 20% ye jejento bo na de ma nkrofo I believe say accident nyame adom munya yi na nka team ni na ka ye ne den aha me ya sure say mo wanka tenkete ya so ye bo nkrofo no eno na ma nyame di twitwaje ye wo sa ne o ma nti say wutie ye na say won so wo pese obeboa ma ya tumi anya artificial breast ni bi ama na obetumi aboa 814-926 0599-814-926 0599-814-926 edino eye Mary Akosua ate artificial breast no bi ne yepe ni ye hwe ne bo no na ansa na go free kono nanka na obetumi aba Facebook live YouTube live mo amhwe TV na de eno ne de atoso amamo no enti no fo ne ba ko no de ye twefre ho enti o sha atade asabe ya imbalance obobo ntomango nanka odi ahye ntomango no de rem saa no waye no odi unse ba ko no wo ho enti ama ayefa enti je se wa mo bon anka ntomango na okay say that obetumi aba Facebook live and also YouTube live me pache wo eya wo yonko ba wanka bi a hyem o yonko ba mama say ayamo ne ye pe ma anya bibia ayamo ne ye pe dia ma na say sabi ade me ma take breast cancer ye cha no funa no kwasem say me hu bi say da enti ayamo na mprempem a ye pe dia ma na ye say eye ferry na say bibi because sabi o se wo na nu ase wa nya mo na fa so bi amaso na emom ye pe mo de ama no se ba bia odentomago na ehye no ye wa artificial ayi a ye de hye ho a obetumi bi aye na abo antinya bibia eye se bi ayi bia me ma te se
abo like na yenye ya adwene situation and entumago na or dey share ho no heat na e ka no eno so be fa problem for fraud abrere no eno na ye hu sesie ya ye artificial one dey aye dey ama no because it's ya mpe bi ama no na entumago no so sa akofa different problem ba na che say dey ha no na oni bi ase oba me saying 0599814926 abesha to nyame adum wo china ya de bebe ni mu kakra se be ya me se won free anko no na ya bia 05 na ya kra ibe tutu ya nyina wo ya betutu anga kakra be bana me ra ya kwa no me kra me ra 0599814926 0599814926 edian beba ya Mary Akosua de pastor te won kakra bi na say wa yare say I think na be ma no be ma no ayare ho sem ma me de bia meka me ye be ma de but mama de bia meka say me ma anya sumie sese kan no na lanka bitima ka say bitim de ye ho ato on so ba sese pa de ma ni na so nim bi ti se oba ne be me kobo brabo ene ne mo bra se wo ya me kun de na nso e ba ne critical se wo yi mi ma me ye de magina brabo ni mu ye sisters na nka wo bibia wo ye na ko ye na dwuma bi no wo ko no wo ba ba twonka be ma ne kwa yi ni ma ye nka ne ko bitima gina na so sana me de sise me kan fo mama mama me yam fa me ma na be ma no so me kan kire ne se nam sister yi so pa na ma wo nya adwuma na nya sa ko nya office ye se machine ho no so no ye betu yes I also betu okay na oba te say yeti me ma machine ho atena enam sabi na bra papa bi wabo enimonyam ne dimpa bi o wonti ya ma sa di bi na o se na de sabi o yakwase we yina ma onyankopon ehel na so benya ho afadidi a wa wasema Marco reho mera ho pa efri se oba de obi bia ya onofo ni mienu no be ma ne nom ha obi awa na nam for stand chat Bobistan boy ni mu say ya no na ye de ye bibia ye de ye bibia wo de danef ko ha kakra no wada ni aba ha kakra na ni ba ko etwa sa no reho na ade ye me ya ne se me de am se me pa adwuma ma be ma saa ne de ya na me mfua so saa o Marco mo je say ya fua ya toa so story we yan toa so because ensem gugum e ma boa ma bebre ama eduru amane hunu ne hawo a na wadwane run away kum na wokoja wo enti areho so ko padwuma ma be ma e de na sesa wo ye be ma no be ma be na sesa wo ya ansa na be padwuma na wa pa ma san yo manu na sesa ya educate your listeners mo mu e say na emu ayaya nti we de ma ko sesa ye to asem we so na nsem gugum na ye biebie ye viewers ni na na ye to me boa no sa Pastor Julius evangelist bende Taylor Richard Taylor ta friend Kobe no for ato wanumpe no for ato wanumpe o katra made dawo no for nanui na o katra mane namano no ani aye he ene no for na wo ye ni sei o bazu na enumu ompebio na abrabo no to bobo da ho asabe bo number 2 de so na betiri hu bedwam ya na enna ti so bi ma wo gira na chi na hu bedwam se ni pakọ yin bu ni na won sa so achi dware nti wo ka kire ma mi se anya odia oba kuma se obenya adwene nkwan e di beef atum ya so mama wadi nti we ndia dia umpe bi eye okay but Erade behwe no Akoma 87.9 FM asam no ara obelichi ubetumi sari atoso ama me biemo na wodi atoso ama me asam no ara obi anim dako a ebi ebetu obi enu wa na susu da se bedru ba bia me yetwa na nofo ba oba obo ne ho mode no ba bi obo edwam wase ba bia afo ni mo no
okay kos na so ene mo nwe obi ni mo chena se nti wo se wo nua bi wo stebia bi se ya no aboa no e chena meje pastor Julius de na akua de de ba evangelist de mediator to Ismail de de ba boga kunu na ayi na yere so boga yere wono so sa de ne de boga kunu ne boga yere ya de ne de ba obi afa ne de mra na yen keka sie ni na yen part official breast ni bi ma no na onfanko na yenya adwuma no ensi enti momo aye 0599 0599814926 edi abeba ye Mary Akosua Day nyamenka wakoma ye twa ye ho aba Feel every taste, it never spread. Top chocolate spread. Every day, it is our drink. Top choco instant mix. It's 3 in 1 and tasty too. Made just for you and I. Top chocolate, chocolate. Top Choco Chocolate Spread. So when you be for bread anymore, and when you come say, now Top Choco Instant Mixed Chocolate Drink no sway, and you 3 in 1. Edge at 2 phone friend 0551 033 033. Top Choco, it's chocolatey. FDA, Aji, a jet yen crack way at Hey, na fido loans say simple sir. One so the abeto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Me or turn drinks or traffic mu so the abeto mu. 15 minutes pay. We be at the abeto. We are dreading you. We are one you. We pay small loan. You will hear no Android phone. We valid ID card. Na dial *711*999#. Now phone call download Fido app. Enfully Google Play Store. Fido ni ye FIDO. We now apply for the loan. We first time. We ma 200 Ghana cedis. We are next time. Pagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unko salai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe ye wunya ne so wadale *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan Fido loan l'argent est prêt asiane say the money is ready me wa pomudene samsora no pa me chentremi mpom yie pa meduane nso breakfast lunch supper mididi yie pa minya brenso gima hom yie ade anka nansan ebe ha ma adwene eye koko eno na madam fokodon kansa kire me aduro bi piling capsules ne piling ointment jawajo aduro bi yie adwuma ankasa bra me nom piling capsules na me de piling ointment strastra me koko so no ma de me ho afri koko bia ho enti sade koko da ne ho adi onipadua mu bia fa piling capsules na fa ointment no strastra so wa wie kra ubenya piling e wo pharmacy herbal shop and licensed chemical shop biara mu FDA age adwade nkrato yi atum se eye afei sane so se ene otwe ba pada eyadura ema ne meme nyina enum sisi yade enum nsan yade odepu ana akofichira wote ya okoko pressure watenka ena atiko stroke na se ulcer wuhia bibia se wotwe ba powder eno ena wi ayu benya ye ma ne meme dro nunum business modern be ma pe 47 inches wodi ye wotwe ba powder na gina so se poti na ema ne je yo gongongo wahuno aha kwali na kemrom Aston Misty Herbal Fredman Samenko Tabia Bar Shop e wa de share market ba
ne famasi show BM no enye na obenya bi ewo ho frɛ 0551 228281 Dr. AJ number no 0551 228281 na Divine Open Bar Center wo macro abusuakuru wa junction ojane shi wa beba ebibidromu Samson eyotwe ba powder afa yenkwa homa ne so na yafrefo so entumi emremu kakra 03224980350 03224980360 03224980337 and the stories here dia ba ne nyina eye arehosam first story no second story no within the baby afrefre Mira. We have been a market and Papa and the cold. I told you, after when we got glasses, we killed Medina. And in fact, my name is Obama Bassum. The Obama Bassum pass, what is our number to the Bana, Pakawale, Bemana, or DPD, when you say, that means, I summon Bamon and what free. Diaba ama bibi adesi ama ege the so bibi wa dance here ese we dem nti so asola be dum one year o be focus so ese ama bibi afa na ese sumbina eni adema na be ba be nkura na osu oba na ya ma so diaba me dance Yamisha papa menu abema 03220 03224980350 03224980336 03224980337 first story or second story share wadwene according baby afrefree of course Mira good afternoon Solomon thank you Sophia yo solo yankwe and I sit down on the number of the story now. Mate nyame ya domo echina mate ya be shase na mabobo na mwetimi atini ye nyame ensha 03224980350 03224980336 within the baby afa Senior ba go tia baba bi Papa kwata papa Senior ba mame emo aba so ma sa Senior ba ene ya be mame wura papa Yaba, first case, no, who said that we are making 777 previous. Our dear young folk, then our dear senior have your go through. Then you are by the Bama Baba Wale, but then the bush for what will be no way, Nipping or the Nababi just in the bush, and you are my men or finding that. Now, I know say, war and Namotubo tour, a baby community, all our former, no for the bush and former Mediawadi. What will be our enemy who be different of our Mediawadi? No, Obama, Obama, we are Papa. Regionality, once and in that traffic, there's not any who. No, but the member show Banawana, and Mama Kusha, the one the best war, then he funny, but we are very down. It is serious, but now we show Muzuka class. One was our game for Kobe, a bro who bring now, who blow our war. The girl who play now the Walea, the cast of our line, the Nelson who are a motor who they would damn my when they get them in Nadia Wall. And that's the case in Yabano. Yama Mama, Papa. Sebi Dama will show you money. Papa, number and never 77 go back. It's just a baby who be Yali, and won't be a so far not the way my no man is. When you're not no problem, one. If it is in a before, you're not one of my minutes to understand. And shall we, Papa, of a quarter, Papa. Na ane yade akoma mu nsam dwumade no yade ni nyina besie minim se ene wowra ho na nso so sa na etie nyame ya adom a ochina na yade afiti ase ne atumi ehunu mu a yade beboa yenua ba no na onko no wode su na ba yade ne nso na sede wonanim minim se matiefo papa bi mu manim aseda enya fe no mu beku manim ase nyame hyamo esedi abusua pane sam ya champion ba je adwa na wode agudie mu nsam ato amso Akoma, dancing na yet
Mediatina all day. This Akoma dance your na yet to mediatina all day. The station with the best music. Best music. I love the music.